National Democratic Congress NDC woman National Communication Officer Sami Jemfi and a birthday, so happy birthday going out to you, Lawyer Sami Jemfi Esquire. Enjoy your day to the fullest, and of course live to be 93.3 and beyond. My walk through the valley of the shadow of death. And to the thousands of people celebrating their birthday today, Munina, yes, Yankopon, come on, Omo Makuma Swadia into me, Emremo. Siga somebody in a soto, ayo. Sisali woman, no be a shoko. Bigita fire be the camp, Pancho. Rabaja fancy no sadoso. Asama meka enta, Bodo, Nami Benia. One pempo, they feel it. One pempo, they feel. Amuna dogo bimo dungu bimo kones dia fima. Kala one pempo, they feel it. Kala mo. Chaya yanda, belanada. Yesusuda, la bacha roading in a block oyeme, ditadi. Sisa the one woman obia shoko. Bikita fire be the camp quencho. One washa fancy no sadoso. Asama meka enda. Enra omampanyine kufuado kasai. Oni Ghana fo nyina kasa. Na ne nsem a wokeka ye no. Ye de wo ebe fam kakra. Na wo so atumi ehunu ensesan ahodo ba akomienu bi aba. So ati ase ya. Aha. Na ene my birthday wishes are yeah. And the birthday wish I me babe no e so special. Yeni inshallah. Who say ba say ya na manage. Me pememe wa kukuduro. So ati ase. We've been so happy birthday. Adina. Enko enfama Portia. Amasafua. Portia. Amasafua. Portia Amasafua. The wife of the wife of our program's manager, Mr. Nelson Owusu. Me did say you want a wife for penny that's here no. Correct. I don't know. Happy birthday once again going out to you, Mrs. Portia Amasafua Owusu. And your birthday, live to be 93.3 and beyond. Ranels is Odoa man. Odo. Ubia the report to be fake. Remember no fiano. Akukuduro for umu nonso. And his own young could road we reading but 12 and say ya. That is a chiddy. Hey, anyway, I come a num. And Cophobia who no man cream. Ain't Mamma Portia, I knew me way. If you couldn't ho. Also, the Kwama, why? All correct. For better, for worse, so correct. Your love away with me and now, killing me softly. I don't see my Safua. World of virality. Almost some country will say, Tio. Almost some country will say. I know. Until you may see a Yasan Bobium. It's Mammy Portia Masafua. Your program's manager, Brand Nursing, Nireno. Oh, Yereno. So make me your lady, yeah.
Na se si ye ya wa me hunu ne de akire din ye be hwa akira ma wa ate ase ye be hwa akira ma wo de fa bibia hye me nsa fa bibia hye me nsa fa bibia hye enkonim heba bites PRO fa bibia hye me nsa akire din For your love me I don't go waste time. If I know I be why they hit time. Sweet girl. Na omampanyina Kufuado say efiri na ekoya nose mask na kane na ye chinchina atwan ye se wan sha na bibia ye wo no o si free na ekoya wo pa wo be hye wo mpa enhye enye chinchina atwan se babia be kobia na nose mask bo wo hwene we ye free ho afei crusade ene ne keka ho no obi abetimi aye na de obi abetimi aye na de but omampani ye no unya mekan ne ye crusade dada o unya mekan ne ye crusade ye koya shi jama ye koya float ye bibia ntu de ene no wo de utumi abeta akira man ye dase but ne ye ade dada yes ya totototo beach mu beach ya tutu mu so ne ye je ani ain't you know some of the excerpts from Eyoma Mpanyini in Kasaye ni bino no ana unim say omo no mutu kwan edi free enkrofo mind so de ba Ghana ha no na ye wo text COVID-19 text bi a oye de ba eno ne friend no PCR test eno na wo say unya negative na omampani say wayi sa de ni nyina de free ho no mo oye Ghana ni say wo ko say oba sa PCR test na eye o shekete se e wo se wo present no se se o mampani se we yi sa de no e de free ho correct for better for so forever so and o mampani e kire se yem border hodo no land borders no nyame adoma fe de mpanifo ayi bibia afri ho no mo so ati ase empanifo ayi bibia afri ho no mo abranti emi ade no so ma me na yenkuyen anim. You're welcome to the world of virality. Let them know say you're mine, oh, eh. I go choose you over design, oh. Too Bobby, too Bobby. I'll make you my baby, so make me your lady. I don't see I'm for that chintin fantua so fama 31 minutes after 7. I don't pay with that chinti a futu ni enkomo e wo ho yi I say respect and understand the process of life. Respect and understand the process of life. For your love me I don't go waste time. I was say wudi obuo nya obuo ene ntiase fama abrabon hyehyeye abrabon hyehyeye abrabo ye hyehyeye o na se obi krampa osua de no se osua de a alphabetical say ye brofo kra na obesua ye wo ABCD e wo say wutimi fa free ABCD say wanhunu ABCD a afa wuntimi mfa words no alphabet no wuntimi mfa form sentences but the moment you become familiar with the alphabet no then you'll be able to pair the alphabet to form sentences and into eno pono a process say enye brofo mpo na pese osua na yankuntabu nso a eno so ye 1 2 3 4 5 e wosa no so utimi sua se wuhunu 1 2 3 4 5 no awia ansa na obetimi abu nkonta ansa na obetumi aye ne akaka ho nyina eni ntia no pe se fa obuo nya obuo ene ntiase e fa ma abrabo nhyehyeye so atiase se akwada ebeba asase so a o go through process menye ni se wo awutie mi anopai oyire na wafa yafunu no anasa oyire na onyamfa yafunu no sabe mo pese mo wo a woni no emiti ya na wawo owo a sisi ya na kwala na sori anante menye ni se wo akwala na no sori nante a nka wani kura beje dabi I was akwala go through a certain process I was so odikan e formulate with nipaduanum e wo the fallopian tube nim even before obe forming one fallopian tube nim no I was so go through in a sperm form
nkakra sana fe for me nkakra a life process and intano pay so all respect life process ah ohunu so obi adi a wo en how bebre you respect say abrabo nkakra Obeti asese abrabo nkakra efiri baako ne akomienu ne akomiensa obi bia offro stairs na obe na adwene say stairs na offro no on go according to say the asese no ne mo pese wo twetwetwe ne namu no so wante anhwe a ne nika to bete adentia ya sese say utia baako so wi a no atia de to so no no atia ne ekọ no no atia de ekọ no eni tu ya branche no utie mi a e wo se wo tia ase say eduru baabi a e wo se wunya abotre de ma abrabo no ebirim bedi kan agya wo e sa ne te abrabo no de ye nyina ye ntimi nwie peda unu obi bekotena classroom asua de nanso so nyam nyina na mbetimi aduru one particular place at a given time e wo se wo te sa de na se na respect no Movie school yi we na behunu awadamfo waware we na behunu awawo we na behunu watu kwan o tene sa na ho yira o but ni onim ni se esunu obrekuro ne kra e na sunu odabo ono so ne de Enti fa obuo fama abrabo nhyehyeye abrabo nhyehyeye na awurade ahyehye no fa obuo fama ate enti na bedi kan wo ye wo wia ye waduane bi a wo bedie anya se ye wo nge na na wudi fufuo da bi eye nkakra enti se wo te ase na wo de obuo ma san nhyehyeye ne de a abrabo na wo bo no se wo se wo te ase sa se umfiti prakopendi yie umfiti prakope nsi dan umfiti prakope nware umfiti prakope nwo umfiti prakope enka se mawie da bi obehya ase ansa na wawie For your love me I don't think you Monday. If I know I be you Tuesday, you Wednesday. Yankopon krompo kra no ahye ne se ne be ya beti ase easily. The young say abrabo aye bo no nhyehyeye ye firi ba ko ne akomienu. And into the awo ye na wo se wo te ase se ba bia wo ne no ye wo ba ko. Na ene ba ko no awo no so ye foundation de ma mienu. And into sa foundation ye ne no. One building yi a wo chena. One hu abedu dokono kwa. Life is all about process. So respect and understand the process of life. Now we be ye. Killing me softly. For your love me I don't go waste time. She find no I be why they hit time. Sweet girl, fine girl, papa shouldn't need makeup. Did you hear you like you? By Junior card you like you. By now you Beba to yanko for the one crata abo so fan to media and so betumi join here on Facebook, on YouTube, WhatsApp and a normal SMS. Now they will comment here go back and can nyina dia ma. Empany for mu pomba ko de. Nyame adom na wo. Nyame adom so me ho ye pa. Okay. Nti Nyankopon ya adom a wo chena ye ko Nigeria Abuja. Against supporters union that so agina baby gina nya yes ye say ye mpa ebo nyina ne say awurade ma ye qualify in World Cup no say na be ya say sika no ye de be siesie ni o ma minimum say 25 million ye qualify o yan qualify you asim enya de obi ebibu akonta but ye de omadie ne de omuni nko ni aka no e na ye bebo ho ban nti ye nso ye mpa ebo no you are free to join. Against supporters, against supporters union, you are free to join. You are free to join. And one so who against anyone that? Oh, na say mobile hanging am catch them say enkwesi aga. So mobile nyam catch them. Magazine enkwesi aga. Ana mboa. Okay. Me kan. Ti one man mo call the Amanfo bi mo ka say o. Na motia no na omanu o mo hu awu Nigeria na mo de mukika ni nyina mukuro mo ntimi anhye sisi another analysis omo ye ne say ayi ehwo no no omo hye qualification no mbo ni nyina omo hye 9 goals say ni nyina ya away
and o mashi home 3 goals pe Ghana, omo win Ghana ne analysis. umiawa no omo kuro mo win game order qualification mo win game order this year na am next target Nigeria for no qualification here boy no na ye de omo aba Ghana ha ama mo stadium a hwe nipa massive support ya san ama mo resources ya ma mo bibia hwe mpanimfo e ba be hwe boy bi moral e wose ye de ma mo nyina de ama mo mabo draw na ni kuro no mu no e ho no Ghana ni bia nhye dan ni wachi bebre no enu mumu na eno de wo vim won si Ghana de sa na tie o se adene nya 10 pe no asa ya no da analysis foforo si wa hu si ya sha ase nyina ya sa ayi world cup ayi me kan say ayi afcon yi na wuni ha komolo so se wan afo yi ye ka chiro mo se on be hye mo Wa hu ma se bai. afini a sha ase ye de population nyina account ye ewi a kire de ne kosi ye aha okay inti sane ebe ya wunya pressure sane ebe ya obetimi adidi ama ho abai wo eno ane so ba be join asu ni against supporters union ye no ye da ne ada ye ni bibia ye kwakwadwen ho ama akote afọ ya dwen mu enro said aban mi hu se benkatachi pa kokumase wa se ma pieto ai eno wade te park ne so ho no na no mentia owro ne ho na omutwa ya na so obi na shed awro ne utwa se bia autofiste ya to obeso o trendy oh my goodness Ghana obi nso to take away o die nu osu ade here o say Black Stars 90 mi anhye and one so ba join asu against supporters union uni problem bia hwan na share no hwan na yi ni problem bia environment yasio the shares yi eno e kire sen e ma pieto no eno e kire sen I so support se na ye kokon so now support Black Star mom pam Black Star yi mawai Pieto man na wa say ade a we say it doesn't count anything to the support our dem party say na ni abrenya na enu na fie ka yi mi say fie akosu ya kase na e obeso on say o kono na ho ahopre we em say we ohun ye say watwe auto ni e hye no o hye da twe auto enti ohun ni o trend na opeso o trend keke ye hu ne line nyina trend na opeso o trend enya ni bre support Black Stars akosu anya ni bre trend enti o jire mo hye ma Pieto koko obeso ofa konya we see the trend keke na de no anfo ani mama na wuma yitwa wachi oba na chi no se wunim na wuhunu na obehu no so mo munim no na behu no ye nim no ne ebese yesu ehu no tie hia wa ne ya mo wa mu u se edru bo so say ya sometimes no eya na obi ane na dressing a we de ko park se wa sheda monitor obi timi penti free ni ti so ko se na obi kra timi hye support anko anu wa penti ni hu nyina na wasukuku obi di abro se edu boss so obi ane akade anade ode ye no ho a ode ko park ade bo anya logic ade we o ye mi hu mfa so ode bia de wa penti ni hu no de wo kasi wa penti ni hu won wa penti no with Ghana flag and say Ghana colors ya na sa Pieto Ghana ye kala kokko nim ka wai kokko wo ti wa se Pieto kokko na se are kotoko na ebo na se mai ti mi hye ye boxing kotoko na ebo ito no so agi ni Pieto kokko a obetimi ahia oba na wo hye me ma boxer eno wondre hu ma wonhwe wondre hu ma wonhwe obabu onu ma wo shade nante wo fie wo patam nante ma wotimi hye na ode the part on the life no no ito no so ne dia ne se de ode be ka ne wan ani be gye no ene so be se ma Pieto oya de edu bo boss ya ene ebitimi hye ma tade ka ba ne slate nyina wo mo hye ananu ya ye wan ye di wan ye ko floati we hu slate ne ka ba wo ene ya won fan hye ni ti da bi we hu slate ne ka ba wo on fa Pieto ni hye on fan hye ni ti eno de ebe ye clear asa abrante ni Pieto no hye ne how pa o hisam mi hu ya ne what is the sense in this ni ono so betimi ayo de be support ne Ghana ne mai ade asam gure ni support be ono be hye Pieto na wa se da ro me trend na muza mi hu ya am se we ope so trend keke sa enya na wo hye Pieto anya bia okay enti esa na nti we kura wa hye obi su jancho se ye mam so mi nkohye bie nyese nyina ne ye hyeko enti sisi ya na omampanyini so se nose mask no afedi ye obi enye chinchina atwan se obetimi ahya na ntimi hye enye chinchina atwan enti migiri so no anka kura obeja ahye na se ko timanfo ni ahya dia this ya de no kwa na
So say abafo. Ya ye de. Abrase. Say nduro ni so ya wo bibiri. Na ukọ brochira a omo nose mask o ma ja ahye kwa. Na nduro yi ya vye ni ntusu o. Enye nduro kura na mo so wo kura na store ya de otimi nyan. Ana anyom na kan. Na so nsa nduro an kasa wono na okyere se. Nduro na Ghana for do na ebinom awo no eno na nam so nti ase yawe no akofom no. Yo. So ahun ti no yankoso se ye betimi. Enyo omode na anwo yi. Enyo no ye ho. Na ono kra no kyese one ne yere. Omo ye afini enso no ombe bia nyom ya. Chia ye ne hwene se ne Ghana for ekeka se wan hwe kwa na wade na yera na ye. Sa untimi wo ne ade no. Ne da so ho. Na mom do ma bekan yete hwa no mo sa de gbra. Kia no mo Ghana ha. Bibi foforo bi ama. Ai. Ntu wo kyese yen sha se wo mpane no. Na omo ko fa nose mask ni bebre na ya yo mo ka. Eno so ne asem no isi ade. Ene ya mo ntinsim nko. Ye be kona anope kura mi nya ko ofre bi no ho. O me de bo. Ma ya ma dwen se ye wie de bokrata na. Some the demonstration. Na meni o madi nkomo ahwe o ma dwen kire. Nose mask no. Nose mask for no se anopa na e banana. Omo sha se frefre na. We mu ye demonstration mfa mo mfa ngogwa ya alsa bi ye. Se omo se wo mo no be wi. Ya de ne ba baby se ne baby ye ya de ne ba no. E ma baby manfo bebre na nya business ye. Se sisi anonka se munya ihye but nya o hye na onka se mamonton but o se enya o hye se ne kane no nanka wan sha na ye mrakete no ya ka se hye no kra no ye hye ne hye ba wo mo ho no ma se je nose mask no ka se ja hye ase ya ka bi no mo ho ya ka bi no nipa bebre na ya ka wo mo nose mask hye no adan life for mo efia ha kra no e bi no mo ho no ma me kra se ya ka me ho o mo de nose mask ne de odidi wia e bi no ye me e na hwan wo mo hye branessen say nose mask do fe ni agro nose mask no that one is different analyst Mumura de bonka. Mumura de bonka tani. Minim se be pijala fa wiem pe. Mumura de bonka. Be be okika ko ni be pijala fa wiem pe. So me kai. O da ya mumura de bonka tani. Ya te. Ba na se ye bo abaso. Why? Abaso bo ne ye bo. Aba. Se nose mask no. O dia wo ya de pa. Open she. E na na ye ka. Ituwe na se ye o sha na enyo show. O dia o be she o ya. Ana se ye woni pa ni bi ho nso a. Omo she nose mask na ya na emu owerem kakra. Ya na different explanation won. Am say ya na different explanation. Omo she no. Ete di aye no. Am say Brandon some dey na mo kan different explanation won. Oh there be na ni na nose mask she. Okay. Tabu am futuro no. Futuro be ko ni mo ni ase. Na se ya nyina fa futurum. Oh da se me say me fa futuro so me mpe ne she. Pia mo ahwe am. Futuro no ko ni mu sa na. On pese obe home agu obi so na futuro na ko ni mu ni be pia. Oh okay. Oh okay. Explanation here come yate. So me kai. Ya better we ma fa wiem wa sisi. Ansana mbe bo awura mu ni yakokra no. E na ye Brand Nelson ne yire a birthday. Hey. E na ye Brand Nelson ne yire ye friend no Portia ama Safoa. Hey, okay. I see. Akomne nchiremu. Kama anye. Kama ati edi na de. Edi Portia. Hey, ama Safoa. Ama Portia ana ama Safoa kan. Okay. I see. There be on the atwe nka ho. Oh, I see. Atwe no na de mai ayi. There be. Sa atwe ndi o de mai munipa yi. Se Safoa bi aso Safoa bi. Safoa bi nse Safoa. The Safoa you got Safoa. Edi Portia na de dem. Sure. Hey, ma ka madam fu pa Portia ya. Me krampo mama kai asem bi but. Makai on. Yan carry. I say ma ka madam fu bi. Men kai carry. Makai sister Portia. Hey, men carry. Sister Portia o ya ma me. Sa. Se me ofa ye de Portia. Makai on. O say. Me no kram Makai. Edi Portia and me dey personally me dem. Wo dey ba Wakai. Portia. Wakai. O say. Wakai. Dia here. Wakai Portia no. Makai Portia no be. Portia. Edi Portia no Wakai Portia no be. Obe pass me nya asem dudu. Portia. Edi na de. De ba Portia. Enti na ye
Brand Nelson ne ho kanin sa Portia Amasafua cheche muche ne birthday inti happy birthday enko enfama Portia Amasafua use me de we be ma na wa kokuduro saa ya mani je wo ho e kana m refi ne ma bio yanko na ahwe ya ne no sembe pie mo de bon kratem ni yanko ye nim ya munka yo etifo pe bi etie o yanko mo yanko enti adesima ma de di ka de so mo no ahenka da bokrata ya wie ye ko afi da bokrata hodo na kasa eso na kanasha no se dwuma de wasugusu awutie Maakye emu na yenya newspaper review da bokrata na mo boso na the inquisitor and yedi efras here the inquisitor de oswafo no ehwa bambo ensam dwumadie so wo Ghana ha national security oswafo hwewo ayowura Albert Kendapa na ode ne fonyi de abai na ochemu sensem bi buboba ensem bi bubobo fa opanyin ho a eba na ni nyina no okuchiri ade aguda obokata de inquisitor enso emu na eye Ghana athletics no ona ode atodwe kyeremu se enwuyo Ghana mo tumrika huri high jump ni ade no wo chese enwuye na mbom awose ye de nneoma kakra bi ka ho na eye akono ye krabehwe owura asibe na ono so waka eye saa asem yi enso wo de obokata yi emu na sanso na eye meya wodo e papa ya bo ani ade no chemse ko piemu eye ada ehwanum enso so omu guso toto nneoma sade be ya enoma betimi akọ eye enkan ewo ho wa bia sa dwumade bi enso ekoso ewo bi on me so omu papa ya na ebegugu nkrofo dan so ni ade timamfo no company saa sisi akọ asantemantam a wo fenso mpatam ho omu ko afija kwa abremum omu company saa eti ehun sem ewo hanum na mehunu eye mabawa makomakom yensa bi na de tuatu omanimu no se tie ni kwanto bi ebubo omanimu no omafu ahyehye na wose wagana ha emfie polepole and 9 tem one mo maye abortion nyinsa yuguo nko a aye 266,000 ana maye abortion e wo Ghana ha emfie 9 entem Ghana fongo omo mpa wo no anyese omo mpa wo se bi wono ma ono empiri nyinsa eka ho ni nyina ya omompe na ompa ukodi ayeden empa idia empa eni bitimi pa ho ma etimi feli wo mo saa nti omo a sabe laugh wo mo ni so saa na efedi ne saa de a ye hwan akwa no ye hwan obe kerebo obako ti nkoranko ye ku omu atiasfasa Ghana ha nko ani ai iwe kura se de wono mo de yakwa ya sabe o mahunu no na ne nipa na nkasa ye wo fie ne ai se we de be ya sabe de wo mo de yakwa o mahu na se wudi fo we mu sa nipa na nkasa tira de de no wo ya obe de hu enda se yentimi nkan say wudi for Ghana ha papa 266,000 the other no no de yenche wait so wakuni panso yenche obi di ababu obi tirimanke akohwe no we mu nya se ye che wo mo ba se atenze we ye na se wan fa kwa paso etimi che eti we ye the inquisitor da obokata mu nsam ebi enono ma memfa adwadie mu ensem ba komienu bentu aso Business and Financial Times the bokrata no eno na mede eto aso na Owura Francis Akuamo Aboaten wona na ekasa wa hase na wo kire se yenhwe na yenkika ye hummom se na be ya renewable energy sector no so ebetimi ejane na so pintin na bibia timi akwankan afa krata so de ababiam ya wo kire se we eye economics bi na ekasa okata fe to so miensa wo Business and Financial Times the workata wo kire se new expenditure no ebekati measures a eno betimi aboa na investors no so etimi asignal good investors a wono pese wo mo ebe investi ewo oman mu na bibibie adwadie mu nsem so etimi akoso no eno nsem na owura yi a oye economist yi e de atoso wo Business and Financial Times de obokrata no emu na owura dambotwe na kasa wo hanum se wo kya se abra wo kosra ye kumase plant compost
plant no na okọ no kyese na ni je papa kyese nhyehyɛ ahodo a empenifo de agu akwa mama plant yi agya ne na so kyese na ni agye pan na koma so atɔ ne yem papa krata fe to so du wo Business and Financial Times the bokrata ni mu. Truth and accuracy every day the bokrata daily graphic e ba mane e kire mu say Chamber of Mines one mo panyini pa ana ode atodwo kire mu so mo pesika bote a o metimi enso ade atoto neoma ewo nkronkro ahodo mutu efoma gudie enso so ewo hono ma ode ho asem ede aba na owie ye no ene agba mane e kire mu say afimpino ene dubaako ana afimpino ene aduonu mienu one mo tire BC nsore no replacement na ba abontene apie na sisi ano o chese sukuntu aso no free SHS no sisi aso yesa benya free TVET enso de aba beka ho enti school ensanu dwuma de no o chese sisi ano so ye free ti replacement no enso so aba abontene a obetimi akwa cheke ahye school kura wunya ye na owie ya no ene o chemu say na narudan kwa kufa ne Ghana fo akasa ewo COVID-19 no ho ne mpreto so aduonu enwotwe 28th na eno na wachemu se ensase yamboda se won sase isu nyina no ya biatum ene de ewo ensuo su nyina no ya bie enso de atuma eho asem ode aba owie no se sisi ano kata ohune anu brezia no ya jaibo opa na wabo opa memmo obi a hye obiem na no mandatory na ya adwuma daily graphic da boka ten mu nsem eno no na no smas yi ba ekra na obeche se wan sharp osi ni chiawa wotimi eye yi kra ni ne kosi omo ya chechi omo no ye omo dey chechi omo ya se obetu sika ye kosi se abusuya Ghanaian Times GT da obokrata na mede eto aso na se ni adwen di kan ka wache se school placement no aba no TVET program no wache se this year ya ebekoso enu ntine wache se qualified candidate one mo qualify no na one mo ebe enjoy free senior high school initiative TVET no so aba beka ho no ebie na krata san so de aba wache se young or see Ghana for enan a wo ye emebu no ewo business mu ono won ma kwaje abasobode bi a yato din se 40 under 40 Africa Awards ena won mo akwaje ewo Ghanaian Times ebokrata no mu na wode aba na krata so de aba wache se ECOWAS ena won ma ka che Burkina Faso se we no o se ECOWAS threaten Burkina Faso with financial economics sanction if enti Burkina Faso basabasa ya si won no ECOWAS fo aka kire wo mo se wo mo anya esa ade na ahwe ya sikasem ntotoe ne ade no enya ade a wo betimi aboa wo mo ewo mu ho nsem ewo Ghanaian Times the bokrata no emu the new crusading guide Debbie Kafra the Daily Statesman emom anamede eba the Daily Statesman the bokrata na bamanya ade tudwo kirem se wo apiati oyene anase atorentam kase a eto won ma omukro no dane butu ye no abane so mo bose wo sa behwe no akekere kro no biem ebebiam na okase wo cheso mafiri ase a omo ho adwuma onimonyamfo benito owusu bio ayamra hyebedwane de ma de hye no ma omo wo atuma beja north nimfonyi eda ha ana wode sa asem we ato edwa na adodankwa akufado de atodwa ekere mu se yen borders won sase so ne nsuo so nyina no ya bia tum sisi a noxmas ne so opa na obo opa memmo obia entimi nya foku na owie no aka kire Ghana fo se mo protocols no bi wono ma e wose yakoso na yedi so na atimi enso aboa Dr. Alhaji Mamudu Baumia ya Ghana mampanyini abede kire akra de nani kire mu asante mantam mu na wochi awie ye okopie mu omea mi kuro mu yina hini atuma mponua okoye no na wode aso we kokotwa ahomam na owi osade aso bo fam hydro no hydro one mu project ya onom eya kwan yie no wo kire se sisi awakwa kokomisi bi kwan bi wo ma yi atoma wie na okopa ahontoma owi no osade aso abo fam se Kumasi inner city roads eno so emfiase enkoso na ode ho nsam de aba ECOWAS fo na wonom akasa asem we de a kire Guinea fo se wonom mpene toto mpene no a enumanimu ya omsan ko kamame ka bi amamu mu sanya saa omo behu omani su ade we the Daily Statesman the bokata ne otum se ECOWAS fo asori wa bibrama me won mo asori ye ku no o ma asori o mo so pa yati
The find the Bokrata na mede twas na krata din Zambia babonte Ghana man pede na nadu dankwa kufa domfoni da krata feto so na wacha se wa lift COVID-19 restrictions no ebie kutoka international airport to PCR test a wo test woni nada afi borders ahodro ya hye so eno so wayiyi de afira wacha se metimi akoma wabiebie di atuma wacha se no kra wuduru wono ma ye be test wansana wakose nso wawo mpane ni bidia ne ama kwan ne de wawre wo obi dia ne atest wahwese uye free unye free nso so na uye free ani asan so de mpane ne bi eduedu sanse wo obi eno na the find the bokrata no de bi abetoa na krata fato so no the find the bokrata no krata chese free senior high school enti placement no wo chese 367,811 ana one more a place one more ana afe 187,542 ana one more so no self placement wo makasa self placement schools a wo mu choose ye no wo anya aban nan kasa na computer nan kasa bia de ama wo mo ho nsam wo the find the obokrata no emu nsam ahodo na yedikan aboboso. The new crusading guide Obokrata no enso de odebra na no pay ana ode atudwo kire mu se okopie mu ebo suhum abato mpesua so wa pue mantam ya no ma ma bu na won mo ho ewa mpipi ni mo onma pa lai omko kwa pa mo chese MC no oye nneoma bia omani enje hu to masori won so mo tiatua ede atia no ho nsem the new crusading guide ana de abba sanso so ana eye odura duka eno so migire sem rekuduka no onso a kire na adwen de afa kwa befa so asidi no betimi agina brane no kire mu se enchene ayedi from mai mu kwa ma afoforo so no ye betimi kura de yani a kire wonom anya sika bi de afiri ho atimi de aboa ma Ghana economy na agina brane Ghana kire nyina ye wo bi enso settle kata fe to so me ensa ene edu asem people ochim ade agu sanso no oniminyamfo dan botwe aye osoafo no ana ehwe enkronketua amamuo ne mpuntuo adwumade esuo local government na ode atubia kire mu se okopie mu asantemantam a aya bia ya yesie ai de be kra yen aya bola ne no ma hodo ne atimi dandan ani no okọ srahwe no okọ na o se no ma konkan wo papa na ni enso agye na wasem wode aba na o kire mu se okopie mu opantan a opanyin bi why no so no wo hene chenchena opeso ofre no so wo hene ani yese yede na famra kwan mu a no so yede na akogina mambra na no a ya sentence no krawe okọ afiase ehon ensem so eda de obokrata yi emu ebika ho na the new crusading guide edibai the custodian the obokrata na mede to so na krata di aba wo se aban no astarte Kumasi inner city road project no krata feto so mensa na krata so de aba wo se that project you no more personal issue you two ade no ayi ye kan se hina ho no na mekurum asama bi wa mekọ ya nka mekurum me sisi bubuo no ekwan nyanya wo ho no mo ya tu ya ade no ya nya ye kurum kwan nwe yi ya sisa de aba kurum aba ye bantama ene hine Ghana no ya boss site ni ye dia no ya nya ye kwan ni nwe nka ho mo she kurase enti the custodian the obokrata no na de nsem we aba na wasanso de atodwa de mampani His Excellency na nadu danko kufuadu mpofo ni abeto na ECOWAS no wono na eye tutenani ewo mu na wode atoso a wakyere se ECOWAS asset timeless wono ma sori pa ewo amama ya wo mudi ku asi wo mani so wo mu yeku no nti se ku no wo mudi akoma wo sese wo anya ku no ya wo mu sikasam ene niam ahodo be ma economy no wo ma economy na gya na so nya de wonsa ebeka enwon san wo the stadium da wakrata ne mo na krata san so da beto ase akrata feto so mienu a wo kire se Ghana man pene na nadu danko akufu adre no da wo kasa no na wo kire se wa pledge se wo ba wie agenda 111 hospitals no be afimpi no ene eduonu enum 2025 de na de se wono awie ananya sa sa pe na krata san so de ababiom a wo kire se Yakupon ya adoma datena tamale interchange no wono ebebia no the custodian the obokrata emunsem no na the chronicle the obokrata no ana mede etwa so amamo adesimama na the chronicle ana wo ba amane kire mu se
wado oba hima bi fonyi ade atoya ana wase sika no enie sika no ni o wase sika no ni afabrai ai na wen yase koto ana waka kire eye atoye mantamu ahene bi se yase compensation bi aban no ede mankrofo bi a waje won musa ase de ye adwuma ana sika no akwakofo oba hima no nsem na ekofa oba hima no nsem no wa yiri mu pompe so be jam de amatemamufo no ana ye bibia ona ahwa temamufo na kwa sende bia na court bi sa sika no wo hene oso sika no wo me man de sika no wo oso wo akofa no fabra kan ho kofa sika no bra ti won nsem ana eda eye the chronicle de bokata no enso emu na senate mpanyimfo no mo ka kire eye koko farmers fo se koko farmer ya kakaka na ne babadia eye krokase mu pe 1 2 no afafo kaje da me won fa me kura ntwa me momo kakra na esi ya acha na wote na ma so afre kwaje ma me so me won fa me ntwa momo kakra no se eye enkura no anya omo na mu de on be ye mo retirement musica mbaje nti se wo hia sika eno ane se wahwe ne wo don wahye insurance bi mu na timi aboa na no ma timi akọ eye enkan agenda 111 wotere mu se ebetimi enso akoste Ghana sika boten US dollars no 1.7 billion eno ne yehia se ne timi ya agenda 111 enho asem ada the chronicle mu esem bi eka ho the informer the ubokrata na mede to aso na esoro hono ma na krata dia ba wo kire se na nadu danko akufuado esre health professionals no anese fo no ne ade no se ene adokotafo no se wonu wie na ye posti wo mko rural areas na ya wo mo accept sa posti no wo mo nyintum na wo mo nkonko yatuma ena krata yi ede aba na ECOWAS won na chenchencha wode akọ no wode bia kwa magini military owura yi se wonya ku no na ensanso nko kabi na menkabi amemo no demokrata fa toso 9 ewo krata yi mu na wo mo hye wo mo date wo mo kyese wo mo akwakosi April 25th se April 25th twam na setre ku na asojafo na negusu edigi ni man so dia ene na jese ensama hodo na ne be piepie mu ede afiri ho no mode aba na krata sa so dia ba mampeni dada John Dramani Mahama mfoni eda hora obeda sabo mfoni eda ha no se na ensama hodo ekoso ewo eye endi samanyo konu na hora obeda samwa ababeyi ne ho ano ewo the informer the bokata nsabika we ho ena wono mode aba monten so anopei Daily Guide Bokata no Ghana's favorite newspaper and also ade atudwa kire mu se owura opare ansa ade atudwa kire mu se waye krado papa se eye MPP eye twetwerefo panyin dibre no ono ne saka na ni beso na obetima ya adwumaden enso ade aboa MPP abanyoku no enwo asem ewa hanom na nado dan kwa akufado nsem ya bro so dada enran komo ne yedi yen dodo na no Daily Guide akuchire ade aba Dr. Akuamu aboaten enso atwere bibi ade afa eye enyinamodin dwumadie no aso eye enti ase renewable energy ho watwere nsem awdo bi dia fa no ma Daily Guide Bokata no enso atwere de aba na wachese free eye SHS any TVET no sisia no posting no so ababontene NDC form na shebedwafo so kase de Bokata yi mu omo say yen kan kira ba ne say hwe na ne yafunu anye no na wanfane san kan wonu maketua omo nya krado se Ghana omo ane ho anye omo na bebo omo nye Yesu Kristo na mabeku omo abe sacrifice de ama Ghana to omo no omo se omo maketua omo nteso ne teso china nyefa nye omo no eyiye se ya wi yediasi yediasi sisi ya semo beye I see anapa ina me yefunu de opeso ya me no me ne mbie ne de bebo ani sisi ade ja no mati ase okay mami na mase na fe yento aso ewo aha no mo na anopa ye beko ono abo akwasi akwa ne fie yesi MPP for akwaji fie na boso amakwa dai amakwaji fie ho aboso ene anopa ya ada party ye party eh omo so mo ko bisa no die nti a ye to aba
na odan constituency nko ade abatfo no ebi ntimi nkoso omo chese omo to polling station abatfo no omo di kan to be dada akabi asanso aka electoral area coordinators abatfo omo ma hanen nkoso nti omo so omo ukoni fie ho akobisa no no boss ya no party mpanyufo asem nti no yebekọ ho na yakọ akobisem because ye minim say ye wo party executives ye wo party chairman ye wo party constituency secretary organizers in all ye wo executives omo na omo hwese sa abato we bekoso sure honorable Akwesi Akwade he is the member of parliament though he is part of executives no part of them in a way in ABI and say decision making but day to day run in the party no nti em nwanwa se onum homu fie ena omo akọ nti ye be hwe na yakọ ahoma no so ne akwakodi nkomo wo ho no mo se ya na adekode potin ya ekoso ama omo yakwaji fie ho aboso no matimi akire mu de akire yenim se honorable de ono no ye member of parliament nti member of parliament de die nti ena mo de internal elections eko efofore no nti ye hwese ye bekọ ahoma no so ne akwakodi sa enkomo no me pa chaw ohwe wo mre no ana chese yegusu a ye kọ enganimu ane sa sima edu ena abo apa no pa no nwotwe eho sima du abo apa no pa no nwotwe eho na adwo da sa abre de se wo senka obi akopa adwuma he o na onkopa adwuma nye yi na akotena MP fie ano se onu mpie mfiri ni fie ni mu mra me kire wo de enti abatfo ni ntimi nkoso de ebiribia wo ho anyways yes de okwa atani oba atani ogina ho de ana empem bibiri no tai ema atentrudu nti yebehwe na yakọ akotwetwe nkomo yebekọ akobisa de kodi airport yen ekoso enu nti ama wo mu etu anamon bi a etesa no nti mi wo videos no so wa ha no mo omo amakogi fie ho aboso no ene nsem wo mo keka no nti yebehwe na ya posti video no mehwe na media ma wo mo sisi ya na yatumi aposti video no na nia ekoso wo hono no matumi akire mu de akire yen anyways ene nkomo nso wo ho enkomo de bibiri no wo ho medical ka kire wo say school placement no eno nso ho asem aye bibia wo ho a school for 187,542 ena mpanifo kire say omo de omo be self placement de be na akwakofa self placement ne de aba is it that omo unqualify Oma faili ana say computer errors ana mistake bi na apie ye be hwe na yakwa kodi sa enkomo no edi amount ye firi ho no nso a ene ye be san bo nkomo Ghana emfie 9 temunie abortion ya recorded 266,000 abortion enko ha ma yankwa homa no so ne ne Kwabena Ofori di ni juma edema despite media Peace FM UTV ene omo akaka ho Kwabena ewo MP efie sisi ya Kwabena otimi nka pomboko nyame adom yekita yen komide na aseda na de bema nyame na nso diem nyame adom yen so ye ho ye papa no pay enti enka yenim senka ene dwoda no pay de enka obi ani abre a okọ na dwuma so na enkrofo akobo dompim MP fie omo se omo haw ne sen minia Obuoba anope de ye matiefo nyina achi e de ba ye achim da ya ye dim na enema akoso wo oda NP Honorable Alexander Akwesi Akwafi anope na efewani na ense okachire ni nyina ne say so obeka ya na nse ya MPP polling station executive election e course yi ebi koso oda ebunsam de eyeye nyina amani asem sanse ekoye yompo ema empenifo kra no original chairman etu ka ba ha no executive anase party supporters no bufu HC no no atu ne card koye na no na polling station executive eto omuso abai omutre ma ebe pimu nei omu so omuko omunchi anase omuko omuni esanse epedifo chirema aba na omuto ye no omude omunsa atoso eti omunso so say ene ese ye de nsa atoso de a ye bodama ye bofri fie omo ankasa omo MP Honorable Alexander Akwesi Akwa omra na omekire omo de nti a omatimi ato aba ebepem ne na omu ntimi hu se yaji atum anase yenji ntum na omu nso ehu omo beye
mo political career mo enti no ene anopai omuji chi enipadom me ha mani a ebeburu be se diunum 50 omubegu honorable MP gate echi ye burumu pampa ye two gate ya to atwene ni force gate ya ebie ye na omukọ ye na security man na wo ho chiro mu se MP na nkasa no nya emergency call eti ono a wotu ne car be sa homache be 5:30 a enya de se owo oda eti no nya de so wo fie na me de me so etoto form a enya de se emergency call na emum me ye sure say anoma bi na bon hwe magu na so ma okọ ye san se ka wankọ na MP no wo fie anopa dia me nye sure se nko mo be ma no atimi akọ oda anasa obetimi akọ enkran akọ di ni juma se mra hye bedwani ama oda emanfo isan say the ekọ so anopa no na esewani ense okatre na ehwa ye beja enema akoso anopa no na ni enim say ye ka no party nsem de a nka ye wo constituency chairman secretary eno mo akaka ho MP omo call ne ho no MP dey say on shada nye part of the day to day administration of the party enti bibia ni ase enye ono ho mo na wo se nka omo call ana ni dia be ma se we follow oda politics ana se MPP omo ensensem kakra nyina mani asem to oda edokura ne baako emu ache mienu omo a omo support MP ene omo support MP edokura ne de eno na maka no na yakoba ne say executive dodo na no MP no echitafo me tre ne omo ko board ompem ne de o hwem a dodo na omo a omo support MP no etina tete omo extreme a MPP chairman nankasa no ono no oni MP afa ni sure say onsusu unim asem enti no se omo ko kan asem na omo ha wachre na enya de se obetie etuso anamo eti MP ena o so omo ko no ho na omo ko boni pum na obetire mu die enti omo ato aba na bepem ne na omo ntimi nkasa ye ko ata anase ye ko akua ye ko yanim anase ye ko yachi enti omo do mu hu ne say MP ena the right person was so omo ko boni pum no betire mu e kire omo die enti a enema yesi one time ewo oda I see na papa yi chairman de ne ho asem ho amma wo mutirim MP na ne ho ba asem ba wo mutirim ena medin ka kire no so omo de mu hu ne say MP ena o the right person san say chairman ankasa oni MP no omo ntamu ngosa ena omo nso hu say chairman no enya de say omo ko ka bibia kire na obetu so anamo eti MP ena oba constituency na ono nso so oye nipa odimu pa ewo party ni any constituency ni nyina ya eti na omo wo ha na omo wo sundi a ono na wo so omo ko su kire no kwabena ma ye na se na de wada romafo ani di akire ma ya bibia ni a ye nsanto aso enti wei ye nua be ma Kwabena Ofori odi ne dwuma de ma despite media na ne ekoso yi ono anim ne siye ene odi mu enchiremu de abrayen no nti ne anopa yi akoso anase eguso ekoso wo achim odan emrahye bedwani onimonyamfo akwasi akwa ne fie eno no o kire se MPP emmafo ni bi anase MPP ma no emu bi ana akobọ dompe mo pani fie eso mo kwaji nchiremu de afa internal elections a eguso ekoso no eho but me de emena kakra de se ope party ni mu nchirechiremu asa nya MP ho na wo ko ade a ye kan mo se mo me ye kan ne mu bu afuo no nokre ba akopɛ de bia maamika se nokre ba akopɛ na ye ti hai na ope obi abisa no ahenkan FM asɛm usi wushia security bi wɔ kwan mu hɔ nti ɔno na obebisa na ahenkan FM asɛm a you are not going to the right person ope ahenkan FM asɛm na Maakye mpo no ope Maakye mu empani nsɛm atia hwan ne odi Maakye ne ho dwuma ekwan bɛ no mfa so a you have to ask obi ono no part of Maakye team no na MPF ya wo kɔ de ɔhene yiri oso ɔhene ba mo a mo kɔ yɛ ni nyina we de ye wura kwasi prat bese adabraka mo nkɔ chairman ho mo nkɔ constituency secretary ho mo nkɔ organizer ho MP
enyo ono no organize abatfo munya hwehwe ni mu no e de ban kra asem no e de hwehwe ni mu no eti mu amutisi kromu a odan no ankasa no a mu dwi mu ho no odan no ankasa mutisi kromu a ya mani ngu ohun mutisi odan kromu a ya mani ngu omi adwene ehu o hwe enti mu betumi akọ YouTube anase Facebook aya henkan 93.3 FM obohu se video no air trend wo ho empanimfo akọbọ dompem sembe nkurani omo akọbọ dompem wo MPF omo na omo wo ho no enti empanimfo omo nya nkwala o omo nya nkwala nketenkete empanimfo pa eno makọbọ dompem wo MPF anope ya den omo se MPmpie na omo mechire mu mfa nkyere ho omo die nti a odan abatoa no muguso eto no ase aye kwesi konso gina nkwanti ayi MPmpie mra mekire wo mu Edio Ghana Debbie enti o join here wo Facebook a obohun se trend wo ho no sa video no mpanimfo akọbọ dompem wo MPF wo mo do mo nse hwehwe ne dan mu pam wo mpie mra asame ngureni oti ase enye aye nso anke ya gya ho dwen abusianti join ya wo Facebook ni so na wa fili kadoji wankasa fu ani hwe join ya wo Facebook ni so ya henkan 93.3 FM anopetutu 20 se sabrinke ya hwe ni musanka mu nyina mo be kopa adwuma bi kura mpo ayo kasabre wo kwa adwuma oba ne fro se da wo he oso me adwuma mu we di o ma sori akọbọ dompem MPF se MP mechire mu nkyere wo mo wabra party chairman ne constituency secretary no mo akaka ho obia ne nam ne baabi anyways enti mi patron so betumi dia banana Jemfi Kranting o say good morning me hwe mo live nyankopon onhyira mo nana akua mo abo aten so di message dia bana ono so na asem wo kan ye nka ho asem wa ha nti me hwe ne sa hwene ani bon no Hailey Selassie so di bia ba ono so all kan MPP asem a omo akaka ho obia nso kire na adwene enti wadaroma Facebook no so na ahenkan 93.3 FM ubewunu se video no koso wo ho no mo rane wo ho a empanimfo ebi ti so afudwom omo ye empanimfo pa omo kire se wo mo ente dia koso no ase nti omo kọ MP ho akwakoje enchiremu na anyenye bia MP ono no organize elections no ana mo hwe bibi ye o hwe bibi ye wode e ka no kra kire mu ana mu bu afuo no yanto aso ne nko anim ti video no de mane na ho obi aba omna mehwe bi e ache modan MP ni fie ache modan MP ni fie na mo fa ba ko ne mra ni o mo gbo ayi ni mu pempem ayi pam no mo fa no mra ni ehunu o musuban enti mo fa no so mra obi hwe MP ayi ni mu bang Momra mehwe ewa henkan 93.3 FM Facebook eya henkan 93.3 momra mehwe enie ti mahu papa ba ku bia on dia asimi nanim kakra nanim Radi nyankopon hwe enye asumasi na etwa mu ho no ono a asemo I see na ba konso na gina mfimfin a wo kire nsemu de kire no okay ba se bebia no o mo hwi gate mu pampan no so beba sa video no beba ho bebia no o mo hwi gate ni mu pam so pesu bu twetwini ho so pesu hey agenda ya mu dewo mesi de o mo ye nyina agenda o de o mo ye nyina agenda obi ntumi obi enu obetumi aka kire ma aka kire o mo simple kura yankwa homa no so ana omfa ne edinyo na mo we bi ade edura ye isavre ye di agenda ye den masa munti si form no munya dwuma na munya ne mo gyina wa mo kire no
Boy mpidemu pam. Agenda. Eti money rolly. But we say nkrofo adwane saa. Nkrofo adwane. Aya media me pe baby ano mo hwe ayi ni mu no. Gate ni mu no. Baby ano mo hwe gate ni mu pam won pie mro. Dio. Eja busi amomra. Mo se mudi mirika mo ba bibire saa. Momra me hwe. Achi mo danfo. Wo musuma ni bi no. Wo mo dan na di kama. Ya kono. Monday morning. Opedi no akasa wetin si na ni abre pa. O se fato me so. Ha. Ono ogbo gate ni mu no. Pine. Me se MP ni pie mra. On pie mra. Me se on pie mra. We hwa ono be you organizer the man crofo na ko ye no. Se na no odin no. There's MP so te ya no se me kokra. Entinese MP ahwe yo beda parliament. Okay, echina momu no mbeko. Oma ma MP ananne. Intine ye den MP. Se nka mo ko na ko beda parliament pe. Because oma na na. So what te fela no. Yes what te fela no say, "Hey, Krachi. Wada kakra ye." Eni enkrofo eyi om kan ye. Oso da bi ache. Sori na ko na santi aka ye daga se santi e ba kromi nko mo be chia ba sa santi we de MP da ma santi ne beto no emwa nte hwa na se me kokora. Oh my goodness, ache mo da mo politics ya kono ache mo dan fo boye Enti mame run comment kakra emamo video no circulate no da yen page ho no enti me pa join SC wo join yen join yen ahenkan 93.3 FM Facebook na ebia na fe na odu feed na to ha no me sense su biem dia ma wo ansa na makwa homa ne so ana okay achimodan NPP fo ni bi members no enom so mo ntia ase die ntia omo abato no ache enti omo nko constituency chairman ho omo nko secretary ho MP fie no masori akogu anope ya omo buru ni damu pam si wo mpie mra na wo mra ma kire nsem mfa nkire wo mo ma menkwa homa ne so na me ni Dr. Eunice Yogri enkonko twetwe enkomo ono no executive director de ma Wind of Hope Feminist Foundation Ghana yesi mfie 9 nie mfie 9 no nyinsen yiguo abortion 266,000 empanifo edu omanu atum doc otimenka anka na fam suni ompo mboko nyame na dumboko good morning micha watie fo nyina me ma morning ma good morning Maakye atiefo aju ni nyina so ebi enti yahu samon so mo de manu atum emfie 9 nyinsen yiguo nko a 266,000 edey adey yeah me da wase me twin se sheda nya papa sa enti edu embre bia me di rofo be from okay enya ade a ye kra because ye be hwe number no 266,000 enya se number bia eye kitwa edoso enfa no se nka number we ka Ghana ye population no be ahe but we mi na ye yegu na den na di we ba ebia de pakọ no wanya na adwen se opese onyin se so o try na onyin se ye na eya den na di sa nema we ba ebia obia wanya na adwen se opese onyin se na nyin se na aba den na ya edi sa aba e beti de pakọ no ebia on peer pressure no cast of person one try because most often it's very common between the ages of between 15 and 19 between the teen ages no if according to the tendency say high record no ewo ho the according ni mo person on try because na that for say okwa no akanyen sen obi nso ebi omu repeat no and yes for person onyen sen but because obi are repeating no and also it me be nyen sen ba obi musu say omu nim about contraceptives said never be wo how bit my na protect you
anana ama want won't mean say so the pekono ya onim so emergency contraceptives bia obetumi use ama nyinsɛ no on nyinsɛ ɛna ebi mu nso wonim sɛ asɔre ni bi mu ɛfa ho towards the use of contraceptives and the pekono so pɛ sɛ obedi fomenti no ɔsɔre a nea ɔyɛ na ɔyɛ at the end no that pregnancy by when the person never intended to be pregnant and the basa no a pekono den na ɔbɛyɛ or say onyingu and your countries be more legalizing abortion to say China say we for abort it but Ghana no is not legal unless nipakono ebia mame no ana bano omu say omu life here at risk then they have to save one and the omu bet me abortion is allowed and yes ana for you see induced means anya papa eyi means good and I went to claiming more life and the idea is very serious also mining in the whole of the country they solving this issue of abortion because consider the number 266,000 and the number keeps within the space of 4 years no adults. Ana empen bebre na eba ni say ana fe ye share causes of it. Den ya de ba den ya de ba. For some time now no ya na ye ani nemum ho asem kokoba se ne asan kokoye topic ya ye discuss ya ne asan abuyani akwakohwe kwan ye befa so ye beso ano ye bisawo se ede be na osusu se e wose ye se oman na edi sisade ya no kra na in the second place na nkasa no abortion ade was ye nyina ye so me da se me say me kasa me di task ka say nyama bebre cause the unintended abortion neighbor and I make the medical car say if I could be a woman peer pressure or school money now before kasa almost reno or more yes no so I could try now one time now I try now soon obi so ebia omo rapino ono on yes obe but because of rape na wa nyense obi so no wonim say contraceptives bi wo ho obetimi use and as natural ways bi wo ho obetimi use na one nyense and see then ebetimi aye ama this because the befe number no roughly the befe reasimu nyina no roughly 121 billion for they have unintended pregnancies. Omunya imagine some person say no man in the space of 4 years now ye cano. But Ghana, you be Ghana 266,000 abortions. And yet at the kid one. Then also say ye one they will say you intensify your sex education. Say or say sometimes even parents or more very money or more color but this common especially if you're going to start to say or menstruate here or so if you're going through some processes because we are mommy we work through that when you make shame and so also one case and one share the way obema ubano say who you say ya open say who you say ya union say so that kolan on nam kra when you say na ekoso but man or only without any guidance and it will be to me say and ebi so they go into it or more intended say on person say but because of poverty if I kono in a whole mema not that of person on so but just that or bibia or the best supporting home and see it me encourages our technical and vocational training now say ye bo hundo no yet to me so they making sure that the technical training among collaborate send the and the economy to be and say Juma and they are supporting the family and now you making contraceptives very available or be or pay but if the way bit me accord and also bit me accord because of the one better again maybe on stigmatizing into or person be accord but the idea was saying fine and call uncle to counseling send their band for convert because who knew and you 266,000 baby president papa bishop but because of a you know president papa no so I was say
so that you be taken as a national issue. Okay. To say radio stations are more kasi. So yes, air time be every time on for discuss about the impact of abortion, and then Obena lead you into getting unwanted pregnancy and also unintended pregnancy. Then you bet me out of it that problem. Okay. Mami, yenasi anope. That's it. Enti yane executive director the Emma Ekuawo from say Wind of Hope Feminist Foundation ena ekotwetwe enkomo no Ghana emfie 9 nkuntabuo ababeda abonten se nyinsen yiguo nko a abortion ekoso wo Ghana eye 266,000 say ni pa nyina ye yiwo mu agu sani okan no aka ibenya president wom aka ibenya omo akakan hu nyina ewom nanso so ye yiwo omo ato egu na edion abrantie bi yes your friend Will Smith mo amo follow entertainment ni yi kakra no akobo sitro stage akobo sitro stage but we see enter ho asem Ghana ha na Shatawale ko pai kwabena ne ani so a anka dani news case am obi eka but Will Smith akobo sutro enso so nya de a yate ho asem yesi ode Jada Pinkett Smith babo sutro wom e ba ne sen akiri ye ba kiri mu e de akire mo enti abusuafo mo ama join yen e wo Facebook no mo ama join wo Facebook no video no guso a twagu wo ho obi bisa say de ba asem a afi no wa join yen a eye MP achimodan NP ni fie eno no na ne wo mu ni se ne manfo se abatfo no a ekoso internally no omo de ya halt for a moment bepem na wo nte ho hwe nti na wo so omko na omkoko bisa no emu asem kakra Grace asamwa joining yen e wo Facebook ne so no wo hwe bi no say oh Ghana God ama Ghana asemu Gladys Ampa being so joining yen wo Facebook ho no mo no che say good morning Obuoba watching you live me the free asene Bangalore Obuoba you see how we are so if you go telling these people blah 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 not to okay enti di oka kosie nyina enso ene se Ewrade ohunu Ghana mobo Ewrade hunu Ghana mobo hey edin Ghana politics baby anwoye mami sankwa homa no so na me nkonko twetwe enkomo we sisi a na yemfa ento adwumadi ni so 37 minutes after 8 ye ko na ye ni owura ya opoku mensa akotwetwe enkomo owura ya opoku mensa ekasa edema Ministry of Education ye route yen kan henkan FM so ni opum bokode oh nyame adaroma na onso nyame adom ye nso ye ho ye papa na minister onimunyansa Dr. Yawo ose adutwum ne ho ye de oh nyame adaroma na wo tie wie na aja minister ne abusia ekra o ma ne chi pepe ma me fa kunya we na me daga na ko na so na itime bae the jam ye minister o ma me eyi ne nchihye ni na de bia hwere bia na so nyakopon pa ye on share omo asani peko no anamu na yɛsɛ ɔma ɔyɛ de bi ɛntwi bi ɛnkɔ akyi kura na ɛntena ase sɛ dɛ mɛtu sala tena ase na yɛmfa nyɛ n'adwuma sɛ dɛ hyehyɛ de pɛpɛ. Okay, so the last time yɛne masoɛ no twetwe nkɔmmɔ no mode to yɛnim sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛfi saa da no yɛne mobɔ nkɔmmɔ no bɛpem ɛnɛ 28 ɛwɔ sɛ yɛhwɛ anim sɛ school placement no ɛbɛba so nti yɛbisa school placement no moawie ho adwuma yo school placement na bisa me
yɛwie ho adwuma a yɛrelease amanaba system as at Saturday in 6 p.m. and school placement, a share here. And they say Obibia unya placement biano uni school oko. And I want to so when your placement in so no and she said so mobile call portal national mark for yourself placement. And Busaya placement no results aba ama awofo ne mmɔfra no nyinaa so egu so ɔmo hwɛ baabi a ɔmo yɛ place ɔmo to yɛ na ɔmo ayɛ ahoboa ɛde akɔ school. Okay, enti baako a yɛhu sɛ no nso so mo ka ho asɛm mo kyerɛ sɛ a school for no bɛyɛ sɛ 1,542 deɛ ɔmo bɛyɛ self placement mfomsoɔ bi na aba anaa cut-off point no na ɔmo amiti. The human is a 187,542 no. Cut-off being system that yes, man, not greedy in Yamame uncle. There is no cut-off because, for example, the Oshe Yamofra. It's not a treasure. Now 571,000. 571,000. A year, one that qualify for placement is 555,353. That number we woman that qualify for placement. The ain't even self placement. And they say when you're the choices now, or yeah. Now yes, you need to say yeah, said yes. Ever select this school and you now choose here at the amount. It is a way now choices now. What it means is that wow, Kasana better for 4 times. So now available schools are on them. One Kasawa for your choices. And I'm saying 2 million and now war I work for me and the share for me and until self placement no a very necessary because I'm a fan Kasa. On one at the coast for 4,000 so now Wapa could choose in the school. Young can say in the school and from Mobia. I see. And we would want to believe that this time around said any Paco board dump me brebi atwam our Independence Square. No, this time the enya de be witness bi. Oh, the woman is saying there was solution center to be our challenge with a year placement in the ubeti media ako onoma wako ama and penifua or more honomo etimia boao. Bakuni every regional education office a solution center. That's what I mean to every regional education office a solution center. For example, the one sentiment, the solution center is regional education office. Regional education office. And I'm how be a war on the program and also on the placement in my core and the G any solution to that problem corner you know encourage mankind say how mankind original woman yɛde yɛhyɛ da siesie biayɛ a wobɛtumi akɔ hɔnom na wakɔ akɔhwɛ problem no ho asɛm aka ɛwɔ hɔnom a mpanyinfoɔ no nimgye a ɔmo nso so ɛbɛtumi aboa wɔ saa ɛkwan no so. Okay. And again, more can say Nyankopon Yadomwa on the 4th of next month, April, and first year students never report date no assassin and that's what the Etiana. So Bibia exercise the best system the near fan can only achieve for the betuga ama Ghana Puna artist and she share the Siena you'll be so pepe. It Bibia exercise 4th of April na counted tentative date no and no pepe and ye so na ye be. Okay.
na wadaroma we na aba no code bi wo baby e no ne de be check e ana no de automatically no uko schools na unsa beka baby the nhihye o mu no say auto voucher that voucher na e beto no ano na o de be log in na o de a share baby I place wo and so when your placement so as that voucher o log into www.csps website now a better direct to the self placement a better direct to self placement when your automatic placement in this one and also be show who schools in any baby I place you call it and total voucher na will be a discharge man it is a near one that I find out to the share results and free. Okay yera no pay ma yena se bibia ne ebesa babiem yo me so me da ma so akonya media ma enti yene okasamafo edima asoye ehwe Ghana enwomasua ensem eso ena ekotwetwe enkomo no opani yaw opoku mensa ena yene no ekotwetwe enkomo no 45 minutes after 8 enti na je say sisi ya ne de school placement na ba abonten na mum ni padodo no a ena omo beye self placement omo ankasa be kire ba bia omo pese omo ko school no enti ya na eno so ahye ne nso de amame wadwe nkyɛ no betumi de aba 0594841044 0594841044 odi ba ayade a yebehwe na yetumi akenkan ne kama de amawo enti mu amodi kan de mo de aba no ma dawroma eya mo mane mfa de aye ka ho asɛm wa ha se amfa de ye ka ho asɛm ya na ne kan no aye bribia wo ho me yanzo se wo de beba na enam se amfa de ye ka ho asɛm nti na yankan amfa ama nti we ese see me I know get there okay message we I don't think say baha ko baby foforo we say hello Ankan FM please good morning in fact MPP for watch more than su any ban your moda na die enye kra o enye so ne hwan akoka na NDC ebeba abaji achemodan e de free amanie emu oseden NDC mrasan se odan station adwumefo eno moye ewo ho nyina esu ye frame me asare bedman me di free achem odan enamede eba ye okay enti we nso so edia wo no so dia ba na o chese ye frɛ no Anelka se o di free ashaiman ena wo di aba ono so eka asem ewa ha saa nso na mo ani fita ono so di free asama kese dia ba ono so eka bi wa ha no mo ma menkwa homa no so na yenkonkodi nkomo we na fe yento aso ye ne ye Jonathan Dunu kwa akotwetwe nkomo Jonathan ye president de ma Teacher Trainees Association of Ghana. Joe, what's the name? I can't from Cindy Umpumbako. Nyamiadum, Nyahoyapa, Patrona. Nyamiadum, yes, Yahoya Papa. It was it for how many months and more allowance, no? I be in arrears. But that's it. Mamma, when you teacher trainees or more than now, we have 4 months in arrears for the 2020-2021 academic year. And only academic year now, that's 2020-2021. No, 4 months in arrears. And now for 2021-2022 academic year now, Omasha CC Scano. And no, they can't want some year. I see. Now, almost reasons and they're saying. Yes, as it stands now, no. We've not been given any reason as to why there is delay in payment. And you see there was an administration in place before we came in. So they started handling the issue of the 2020-2021 academic year to some level. And I'm handing over at the MAE as new administration in place. So at this time, yes, starting engagement with stakeholders now. What are the costs? What are we doing? What is the next move? What do we do from here?
Now, sir, before taking over to become part of the leadership on Okrano, now you have been now you have been a member. So definitely for 4 months, you don't need to be a leader before you can find out what is wrong. And of course. And by then the leaders then told us that per their engagement, they were told that there are some difficulties within the system that is making payments difficult. So they did what they would do to an extent, and then 2 months was paid. First it was 6, so they fought on to an extent, and then 2 was paid. That's how come we have 4 months in arrears. I see. Now, sad difficulties now, what kind of difficulties from where? From the government, from Momoho, and now where exactly? No, they only said they have challenges. So these are issues that we are going to seek clarity on. I see. Momo Bay, for how long am I be in office? Administratively, even 3 weeks administratively. I see. Yes, administratively. I see. Now, for 4 months and backdated, said you wouldn't contain there. I say more with them because Obi Krafo said you would have fee mumpo ena a canoaba, but 2021, 2020 academic year ububu contain there. I say more with them kakrana. Was it a more than a mu a rhythm kakra young one is surprising. Okay. I see. Anna, Nyami, can we mean dream? Yes, I think it's very troubling, and as we speak right now, the students are going through a very difficult moment. Things are not going on well with them. Some people have not seen their results for last academic year, and then other issues all over, simply because allowance has not been paid. And the truth is that most of the students depends on the allowance in settling their debt that has to do with examination fee and buying handouts here and there. So when the money is not coming, it puts them in a very tight corner, you see. It puts them in a very tight corner. Okay, so the argument now has been said, okay, now you share the number of people womunya kwenya echo school echo kusia de so mabeya chechere fo no because of allowances in no amount number no ya cut it down enti adenti ena yenyi eye allowance infamfiri ho ne yenya ni bibi te say bia student loans se na be ye bebiem infrastructure so ye bebiem na aboa mani padodo no a atumi anya akwanya. This argument tag mo take on it in saying so let me ask you this question. Student loan nankasana or more can say it should be used to replace allowance. Student na or more student loan. Or mumu saying no, you see, these are some of the questions. Look, the student loan is not even coming. When you speak to some of those students, they tell you they don't even get it. And so if you are bringing the argument that allowance should be replaced with student loan, it doesn't go well for us. It doesn't go well. And aside that, you know the history of this allowance thing. It was brought in, cancelled, brought in. The last cancellation, when allowance was cancelled, and we said we were not in agreement with that, there were people who stood with us. Okay, they stood with us and said, look, we know the importance of this allowance, so we have to bring it back. And it's for that reason, that importance. That is why government restored the allowance. So if you are going back to tell government that cancel the allowance, it's like you are telling them to cancel what they believe in. I don't know if you get it. So you don't side with those people now. Almost say we should substitute it. No, not at all. And on the issue of when it is cancelled, going to boost infrastructure. For me, I don't agree because there was a time allowance was cancelled. What happened? What has been the infrastructure improvement over that period? And even now, it's still in force. Krano, you are complaining. Say, you prefer this situation. You say, okay, a check, but we want it this way.
it's not like we prefer the situation. As I mentioned earlier today, the situation is a very disturbing one as we speak. All we want to do is government should one come out, speak to us, to put in the necessary measures need to be put in place so that the payment can be fastened. Okay? Mm-hmm. That is what we are saying. We would say we know it will surely be paid, so we are happy. No. People are in difficulty. The students are going through trauma. People are dying. Look, the situation there is very disturbing. And I think that government should put measures in place as soon as possible and speak to us on issues. I see. So that we know the next move. As we speak now, if the government should call you to the table, say some ideas, and as far as review of this whole policy, concern, what could be some of the measures mobile Professor Diama government? As it stands now, I've not heard from government that they are going to review the allowance policy. Okay. I and main cancer, but I'm using perhaps. Okay, fine. If it happens that government calls us for that discussion, then we will know what to tell them, or we know what to tell government. But until then, I can be speaking into something that does not exist. I don't know if you understand. But this is here and Susika, and I'm more diabetes when you can be a mammy. Yes. So we are saying that as we have taken charge, we need to talk to stakeholders. We are doing that and let them give us reasons. Say, okay, for this and that reason, the money has delayed. And we think that it will be paid within this period. So this whole thing is a discussion that needs to go down there. I see. All right. I think that will point in your well made. BBN best baby. Why? Now, let me put my last one out there. Okay. Okay. I want to thank the trainees of the 46th Public College of Education for the trust that they have imposed in us, and I want to assure them that as their leadership, we will do everything within our reach in making sure that their issues are addressed. So they should keep trusting us and keep praying for us. All right. Auntie, it's a pleasure talking to you. BBN Thank you very much. I'm grateful. All right. Yani Jonathan Dunu and Ekokasa, president Edema Teacher Trainees Association of Ghana, TAC, and your free warmo. Auntie Ayana Washington so dear mommy for 4 months almost just say a Maakye, and not some of us we thought say straight up say be I see bosumi wehemu and I be akatuya shase December but paid ya all kind of 2020 2021 2021 2022 latter part of it a whole lot nchechemuni ye bebre ni oka kosie ni say aban no de omoka for 4 months inti yesre aban no monhwe na muntimi ntua emfa ema wo mo na another one na aban na ye was see a commend wo mo PCR test ni omo tu kwan Ghana for no a omo tu kwan no first no say utu kwan u free Ghana akọ any part of the world ukoduru kutoka was say wo dey o test results na was say positive test results negative and was what they call negative test results and was what they call PCR no test no I was say negative uko baby a uko no nso no uko koduru ho no mo a eno nso so ewo ho asem afa we ye Ghana ni na wo free on my foforo so na wo ba Ghana ha enti ma menya ni say na ti ase we ye Ghana ni na utu kwan free Ghana akọ man bi so a was say wo de test results e de call eno wo ho ena 2 say wo ye Ghana ni na ufiri omai bi so na obedru Ghana ha was say o san kokoye test na wo de results no san de ba results no so de ba was say negative say results ne ba na nye negative fire eno na detain na eba mu no ye be detain ni nya kope ba bi de wahye na
results ne ba bonte na negative ansa na ye gya wa mo akọ sa stress ni nyina no e na aban ne kire se wo mo yi afiri ho say before aban ne beka se wo yi afiri ho no na the former president John Dramani Mahama or so at the write up be the ababontin so a or kire the kind of stress you go through the 50 euros so 50 no cry series ana there be dollars $50 ya wo betua e dia kwakoye PCR test the stress you go through your gun and a whole lot enti omo kire se aban ne hwede wonyi sa de ne famfiri ho ampampa aban na tie e ye firi ho ntimi emo aban na ba so se eduru ba bi na ne nkrofo kan otie na odi etu anamon ntimi emo aban na ba so on that ai because enya aban ni nyina na wo kan omutie ebinim se omo de omo abobom mfi taduku ntu kan omo ntie hwe ye ntu obia but ebinim atie wo se yabo ebinim aba so na mutie no nso na nya se mutie ni sa keke mutie na mode ye adwuma na tumi aboa ye me pa cha otie we ma he ye ba ye toa so enko ba bia malaria ya banana edu na bo tenate Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenu mato. Wa powder sisi wiye. Ako aspiti ana akwa ye test ma wosi enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop ne benya Fix Mala mixture ato. Na se pendudu etwa kwa Fix Herbal wo adenta kantamansu. Ana fre one wo 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anorma bufraba enufu. Ana bufraba onzi mfidwe bien mfa. Fix Mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Hey, ODI Electronics. Mama ye wisa mu waniama papa. Wow! Ne nyoma ben ni edi eni ehuntia. Ye ni agesa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use to ofie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where the wedi tioma ye ni nyaw. Chese upe home appliances. Edi abodwuma efie ni bebia. ODI Electronics ena abeko anameboa. Aine, wodi ye fenye wa homa show for ye so 0550-900-600. 0550-900-600. Adishmama na die dekra ni say emfa oni bebia wo. Odi anso be frɛ 0550-900-600. Bebia obia no e be deliver edi amount. ODI Electronics yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, anase microwave. Adie bi e ma fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O friend ya ye be cho kwan be for so benya ode. ODI Electronics. Ye no ye delivery eko be bia. Adwumayefo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo to house o se wo gba price no se wo twa blocks o se wo to blocks o ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's dramatic so we ye mason we ye labourer we ye foreman na so wo pese wo adwuma ye fe ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye obotom na paper mu die na so obi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so wo pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha wo be ko some cheese enterprise ye wo amantra ye ni Dukes filling station na di ehwani mu fry 0243-583-190 and 0540-659-865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra ye ni Dukes filling station edi ehwani mu Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM Sima miensa na aba pa no pa nonkron eho mepacho oda so awuti ahinkan 93.3 FM Jumedie nso eye Maakye ofremi Obuoba Ofori Amanfo mepacho ofo adwen chane fabra na yenkenkan fama o eye 0594841044 0594
055-841-044. O de buy back in kind of kama Eddie amount. So far, ye din common one be brain na yegusu a ye hwese ye bekwan nim ne wo mo aka nso abo enkomono enti ya na wa hye ne nso saa de ama me wadwe nkyere no ehu hia ye mpa wo de ba ye betimi akenkan kama de ama o 0594841044 0594841044 ma me mfa seda ema aboafo a wo mo adaroma Omaso yemu ame adi dwumadi de ebremo nti ano herbal bitters and capsules omukra yemu na ano herbal mpanimfo se menka nkyerɛw sɛ koko na etete wo usisi ya wo ya bema wabɔ dabidwo wɔ mpam adwuma a wɔsɛ woyɛ no ntumi nyɛ ebia na ade ma wo te de obroni frɛ no libido ɛno nso so ayera ɛnna mu nyarewa ahodoɔ bebree ɛno nso so broni frɛ no STDs ɛno nso so na ɛtete wo wanum ato ntumi didi wakoma wanya wɔ ha bi ɛwɔ ho ɔbaa ntumi menstruate ukwa fikyira a wobɛteatea mu ama nipa nyina ate wo nka ana bɛɛma adwapadeɛ no amem ayera akakom ama animguaseɛ yɛ ato wo a ano herbal bitters and capsules ɛna mekamfo adiama wo kasatenten ni baabi a ma wo nsanka bi na ɛbɛboa papa ɔkyeni ba drugstore ɛwɔ akyem wɔ dan market anaasɛ woba henka na fm a wo nsa ɛbɛka ano herbal bitters any capsules ɛduro ni bi na atumi aboa papa yɛbɛkɔ ahoma no so na yakɔ akɔtwetwe enkomo na number wadaroma wobɛfrɛ ano herbal bitters fo enie ɛyɛ 0541 210227 0541 210227 ɛno number bɛfrɛ ano herbal bitters no mo atumi agye wo so kama pa ano herbal de wo de mo a na odi asɛm yɛkɔ na yɛ ne Osofo Prince Tete akɔtwetwe enkomo Osofo yi oba aboabo Assemblies of God ɛhɔ mo ɛna ɔwɔ sɛ Osofo panyini nyame nipa ɔte yɛnka FM so ne mpom bɛkɔ deɛ yeso adaroma bibia bɔkɔ na me sɛ mosmo yɛ pa nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ papa na ɛda deɛ nyame nipa yɛ ba wo nkyɛn a adan nyame abie so akyerɛ wo sɛ Ghana mpanimfoɔ no bebre no nyansa wo mu ni bia na sɛ deɛ wo ka sɛ wo mu hia nyansa firi nyame hɔ yi nokore ɛnyɛ sɛ nyansa no ɔmo de bi nyansa yɛ wo ma wo yɛ wo nyame mu nyansa ɛna yɛ wo wiase nyansa ɛne nti no metiri gase bia nyansa no mo de bi ebetumi aba ne sɛ ɔmo wɔ wiase nyansa na emu nyame mu nyansa no na aka every sɛ onipa biara ɔte asase so na ewu nyame mu nyansa ne sunu ne ban ɛsesa ne sunu ne ban no yehu mpuntuo ne sunu ne ban no yehu nkɔsoɔ ne sunu ne ban no yehu sɛ n'apɔmuden ɛkɔ kan na mo wiase mu nyansa ne ntumi bɛɛ nyame mu nyansa ɛne nti no obi biara ɔdi wiase nyansa yɛ adeɛ biara no otosi wɔ abrabɔ mu bebree I see. Enti usi ya mpanimfo na nkasa omomo de ne ye de he na wo mu ni a wo so omkɔ hwehwɛ akiri kwan yi. Omo de ne ye wiase nyansa. Wiase nyansa na omu ni ana eno na omo wo. Wiase nyansa na omo wo. Na wiase nyansa no o di adwuma e ma wo ble. Wiase nyansa no di adwuma wo ble na nyame no nyamu nyansa no enu na buto nyamu nyansa no so bi wo nyame mu nyansa one hwe your by feel so or a prophet if you say nyame mu nyansa no a personality a your konkro na konkro so di mabie nyina do onim bra e dalanim e de abibia no bi owo nyamu nyansa bia no ehu de dalanim nti o ye projection towards the dalanim it is a yamfo is and me ye bibia e so say 10 years 20 years ahead of me maybe make years this year adama and them my whole day was meet me and find 10 years 20 years it just me ye bibia and say me ye brood ye me ye and so no na 10 years 20 years ahead of me no sacrifice is labor my finding me myself one thing so the protocol e better no
Bama hunya minim yamu yansa na me nipa yansa ya adwuma ene no de menya na ene no eno na make say eyema me minji ochira na minji daache nso do mo se daache no beto me no na fe no na me ho kire me pa na no na ensa ye mpayimfo no se fi oman ga na ye Kristo mind dia na hu be hia fe be ma is adini ni yansa adegi wo ye ni ye eni ya mambo no everything. Or say wisdom is a principal thing. Seek wisdom, and in all you're getting, get understanding. Now, or see the answer, idea a sombo, and I say a sompa. Now, if you answer, now what you there with that in Tiasia? If you say you're paying for me, Yaminya or more Yaminya fire, and you say they are from yourself in crisis. You are calling for ye levy. I can ye levy a mother. Why? Because Yaminya say, only say, wabo man there, your friend of mine Ghana, no, the little bit everything. The Sani Fano, or Obama one dear, the natural resource there, Yaka was for the bedroom. It is for no reason. You find yourself in the center of the world. Go good, you want both sides, you want all other natural resources. Now, call Autonomia, the anti-Omuji taxes. Let me say, I was saying, maybe so you see, I don't know who's to program. You are supposed to ask me questions. But my member saw question keep to be the human, and I'm a fan cast and myself. I think now, I'm an Omuji taxes. But you're waiting here, what is the reason or rationale behind collecting of taxes? Yamini Payetio, Wadaroma. They don't have the natural resources in abundance as African countries near and as African continent here, and as specifically Ghana here. And if you know taxes in common sense, into why because you don't have the natural resources enough revenue to run the country. If you get a tax but here you have to oh my God, you hear taxes. Why? Because we have been blessed with natural resources. It's just one, two commodities, two natural commodities. Ghana. Who say here taxes and I say levy. Ufa Goda, there was small scale and there were large scale gold mining companies in Ghana. Ufa large scale now. Ufa large scale now. There were 14 large scale gold mining in Ghana. That's how 14. Bibi to say the Anglo-Gold Ashanti Ghana Limited. Number 2, Anglo-Gold Ashanti Ediaprim. Gold mining. Takwa. Number 3, Goldfield Ghana Limited. Takwa. There were Aboso Goldfield Limited. Gold Damai. Gold Star Limited. Gold Star Limited. Enti nyamini pa. Wadaroma ebre ni nti dia ya bobo sue ne krakra ne sen. Ne krakra ne say sa gold mine large scale no kwa no. In 10 years, everything yama $100 billion in 10 years. Everything yama $100 billion as we speak. Economy no economy no as a country between $70 to $72 billion. Now the gold last year mine to make $100 billion within a year. Let's just say you need to say ye lady. We know say your oil is about 10 years. Your oil production Sikana yenya oil production within 10 years $31 billion. $31 billion, no. Ghana enyamo only 6.5 billion. Diakani ina ko awo Saskani genya yezmiya. Adentina yakosa contract na yakosa no. Ghana hu chelo contract no. Ayentimi ya sikadodo entimi enkroma no. Mino ka se Ghana will access in lithium no eno na edi ya form battery, car battery ni ade battery no. You will access in bauxite, you will access in aluminium. I think you know some way your education system over 55 years.
good production. I make me any money. Nay, you just lost so far there. You will yet to me, I apply those things to benefit the country. Okay. Rather, you are putting a heavy burden on the citizens. The command is now our leaders they are not honest, they are not sincere, and they are lacking the wisdom of God. And you want then? We should go back to Bible mentions Jeremiah 10:13 says, "Nyame nyansa the kuchi ewiase, everybody in tiase stretching ewiase." And so we need the wisdom of God now to go back to know how to govern our country. The governors of our country need here a proper wisdom, a very good wisdom. Now, that wisdom can only emanate from God. Now, you are there once in a piece you are supposed to, you will experience, you know how to run the economy. Maybe will make these gross mistakes you are making. Now, you are missing more, you are more a support some more, you are more a solid, and you are solid economy problem. And yet, because of raging, you are economy problem. And yet, because of politics, it is lack of wisdom of God. He is lacking wisdom. And I think anyone who lacks wisdom should ask of God, and He will give him in abundance. Okay. And then, and humble himself. So see, the battle is the Lord there. No, and so we hear from the and when the battle is the Lord. May benefit from the victory of the Lord in the country. Okay. Yaminipa, ma yena se unsam ni muda ho bibia ni abesan ba. Amen. Enti yene osofo Prince Tete ene kwatwetwe nkomo. Osofo yi wono ena wo ba achem aboabo Assemblies of God a oyes of opani a woda wo mo ano ewo ho ene ne kwatwetwe nkomo na achem aboabo Royals Association enso se men kan kire wo anopai se Nyankopon ya adomo a wo mo edinsiesie adwumadie bi ede be hyehye so na achem aboabo Royals Association wo mo ena baabi a mo ye yie no enchansen no mo na mo aboso aye ho no mo kama na sabi empani se ni freni so obeto boabo wo a ebo nhye ne nsem a ne nan esibi so omo adikan ye bida eni nti omo se omo se be ye bie mu a enya de a ebeje omo akini Nyankopon ya adom mo chese omo eba aba besiesie ba bia ye yie no edan no bi ba bia bubu ashuga ndra mo kwa yie mu hu ye omo so omo ba besiesie ni nyina omo wie a no omo ato paint e dia paint ni kama se ne be ya wo ko edwumadie bi wo ho no mo a ebe ya ni munyam hye e dia ma wo eni nti utie me wo ya aboaboni wo aboabu krom anase wo wiase afana ba bia na utie anopai a omo kire se kitwa bia nsa onso fa kakrabra na yemfa emo adwumadie yi Nyankopon ya adom a omo asiesie bus stop ho penti omo siesie ba bia ye yie no e penti wi a omo san e ba be ye aboabo bus stop omo be ye aboabo bus stop intina aboabo bus stop no omo ba be ye no eno so be hia sika akra nyame ya adom a 1st April ne day di kan ye de omaya adwuma be hyehye so e wo Deba grounds ho inti ye to nsa de afrem ema ne mema utie uye mason utie uye carpenter momeko nsu mommeboa yen na yentimi siesie aboabo ba bia ye yie no na enya ni munyam fama wo ene me menyo ho aponchi nyansani twati ase we ya ye kan obi ayi nani ene wo chese ebeko go ebeko kona mu bie ni ho no efa ne ho oye sanso emoa wo obi bi anwu a obi bi beto badin dwumadie bi bekoso ho ama won so beko ukona ho fa ene munyam ne koma ye nyina ene ti se wutie me na se ufiri aboabo nko ade a ye tonsa de afre mu nyina se nyame yadom a April ne de di kan ye be di dwuma sono e wo aboabo de background so ho ye hia mu nyina eno achi ye wia ye se ba be ye bus stop no bus stop ubisa se bus stop we henfa ye se ba bi a mototo kokko na enye nti musimu ba be siesie no ane ye tonsa de afre mu nyina ye de number yi tudwa sa akitu bia nsu asem no aye ka no betimi de afa ho 0553 71 5406 0553 71 5406 o de befa ho no mo de aba na yatumi age edi dwuma no na aboa yen
Asenso limited nso ama yɛ nkonwa papa akonwa a wotimi adane dane ho de kɔ baabi a wopɛ wotimi tena wo nsa fa ade bia wo baabi a wopɛ ɛboa pa ke asenso adaroma nti wotie me moyɛ asɔre moyɛ company bi ɛna mopɛ sɛ mo customize mopɛ sɛ mo kyerɛ mo din ɛde gu nkonwa no ho a ɛno nso woba ke asenso a ɛbɛyɛ ne nyina kama ɛde ama wo ɛnkran ne ɛwɔ na obi bɛka sɛ mo wɔ nkran deɛ sɛ ne yɛba yɛbɛbɔ ka o mpakyɛw nea wobɛkɔtɔ nyinaa no ɛyɛ free delivery yɛde bɛgu kaa mu akɔyi wɔ baabi a wokɔ biara de ama wo a yɛnyɛ wo kapra mpo enti ya na wahyɛ ne nso de ama me sɛ ka dabraka off Iran clinic ka ne hyia wɔ Flamingo Road Zango Junction ya na wafrɛ yɛn ɛwɔ 0302257209 0302919739 K Asenso Limited say home of quality office chairs and bookshelves. Sober tea and so yade a eboa pa yade akaka duro hwentia pepre meko ena abrobe ne yade afra ne yade sober tea ya na Lipton form and inti ahyehye wona adaka mu kama ehwam ebacho ebe boost we immune system no obi wo hono mo a ose kakra bi ana me yare nkwamwa no ewe nipadua ni mu no a omokudi tia saa ne ma no omho nye den inti aboa kitikiti bi kura mpo to ne ho ana wo yare ɛwɔ sɛ wotimi no munuru ɛbɛboa ama enkwamwa no a ɔmo de ma nipadua no ɔmo ho bɛyɛ den da bia ɛno nti ɛna me de metena ase bia na me kanfo soboti di ama ɔsan sɛ ɛno ana me nom sɛ wo de hyɛ wo fridge mu a bom sɛ ɛbɛma fridge mu kura ehwam flavor no ɛyɛ kama pa ɛdan no kura betimi de bia sen mu bom sɛ dan ni mu ahwehwam saa soboti dwuma a yɛdie no mepacho upe bia wobɛkɔ yɛ maame ɛhɔnom ɛwɔ ɔdan Roman anti adwoa ye anti adwoa papa bi on said that anti adwoa wada Roma nyame nhyira wo amen anti adwoa boba da wase dada wase papa eti wo kwa anti adwoa hɔnom a onsa ɛbɛka bi anti adwoa gibi no wɔtɔn ɛwɔ hɔ wo ba ɛyɛ Frimpong Enterprise nso ɛno nso wakyem ɔdan onsa ɛbɛtumi aka bi Mary Nkroma ɛwa kyema boabo onsa bɛka bi oba henka na fema adwuma mu nso a onsa ebetumi akabi a na wahyɛ ne nso de ama me na yɛkɔ yɛn anim kra soboti abusuafo agye atum a kyɛ sɛ yɛka se yɛka ho asɛm a adagye ɛbɛbɔ yɛn na fix herbal nso so yɛ malaria duro kɛseɛ ɛna wɔn yɛ ho adwuma malaria duro ɛne ɛyɛ fix mala mixture wɔn yɛ ho ade papa enti ɛnanse nsu ahyɛ ase a egugu yi no wan hwe yi a entontom fucking bi no aba be sɛ wo yi nyina de ama wo me mpɛsɛ beba saa ɛde ntina me kanfo ɛyɛ fix herbal wo mo aduru a ɛyɛ malaria duru kɛseɛ mala mixture ɛyɛ fix mala mixture no sɛ ma nsanka bi wanum ato ntumi ne di ɔba yi betimi abiri ne mogya ni ayaduane ne kama wo sanka wo tumi tibidi nanso so wo do nsa wo mu saa no apia si nkyɛn baabi wanum ato nyɛ wo a me kanfo ɛyɛ fix mala mixture no ɛna ɛde ama wo ɛnɛ ano pay eno achi nso mmɛmɛ mo nso de ni ɛyɛ fixman capsules and as syrup on per tablet na obefa nsuo no na atumi aboa papa fixman capsules adanse dia apie mu ne de bia metena ase a ɛyɛ ameka ho asɛm ɛma no kora titiriw ye fa topic na no mu di bika no maso yesoro adan ye omo se ye nyai ye ntena ase omo abedi sa adanse no obo se ye hwe omo din na ene omo anu dam omo di adanse ne saa omo chen Pentecost ni ba Nyankopon aye biama no a ogina Sunday mu odi adanse me say eye nimsem ene asumsem we enwo ye kamu asem bia de kire mu ebio ma won sanka bi na emwa wo eye fixman capsules ehwo adanse die na doso na emom se opese wonya bi de srasra woya adwuma kakra bia na honam ni nyina ya wo ya pebi fa srasra eno no ye Arabella ointment eno so ye fix ye enro ni bia ni amabobo so nyina wo pebi ato a wode wani ba kirem ewo eye both chemicals ono na ne doso pum pa wache mo dan ne potem ha de wakwa akofa ba wo chiche bie edema eninti so ono de be good both chemicals a eno ewo dan main lorry station ebe bia eton kokọ no abrosana se ho no mo ano ye kokofa de be good both chemicals sa no a obon se ochini ba drugstore no abefa bi amoafo pharmacy abefa bi wo green pharmacy chimesi ena eye Kennedy drugstore omu nyina abefa bi eninti wo kom ho a onsa etumi eka bi frɛ boat ewo 0205 88 5000 0205 5088 5000 eno number be frɛ nyame wadom na wotutom ekopie mu ewo nkran so a 0208 444442
Adenta Kataman so hono na obehu no Fix Herbal na enkomo aka kire ne atimi adi 0302902071 eno so ye number no ebia oye driver ena wutie mi anope ya me kanfo asue ya ubekọ akoto fuel a ubenya mfaso bebre no a eye Frontier Filling Station abusua amofengo ne boda fam se team enti oye taxi driver trotro driver okada rider ana we obi a wode fuel edidi djuma me kanfo eye Frontier Filling Station ene dia ma na no pay me pa cho ye chikwa nya gira kwan kra achim aboabo ye ne wo market no ena yidi enhwe animu first of its kind self filling station eba aboabo we ni yedi nkan oh my ade Frontier ye nya mude nie mu ye buei ene nti yatete ye bo ne so ye fuel bo no yatete ni nyina so a onso so ba ubetumi atobi dia kwedi dwuma emfaso ne ebuburu ja ye wo super wo sanso ene ye wo diesel ewo ho no mo a ne bo no eda fam se etim beyond excellence ya hotedin enam adwuma ye enti ODI Electronics enso so say eye TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, iron, washing machine and our power. ODI Electronics. Hey, ODI Electronics. Mama somebody ya kan ye nwieda. Eni timpacho also yo chinijefo a brame nto nchia na bra. Na o de bra betie mu nkomokra keke. Ye ka se niema bo da fam a o de me nto nchia na bra behwe. ODI Electronics. Honomo ena adansidie ni nyina ewo. Ebia na usika ne nso. Betua kakra na ewo ho no. Ni aka ni tua ne kakra. Whenever on so wetua before we apade de ko. Na che se won so na wo kro no. ODI Electronics. Usan ye ho a ni aka nyina ekotobeku ma kunkwachiri konko. Ochena bi eja tibi mame ena tibi mame sa na nsesem tententen de yenye ready see betie Brahim Kan FM dankasiem ye no mo ene wa ha 0550 900 600 ye kwa homa no so na yakotwetwe nkomo property rate ye bisa say assembly for no na wo so wo jeje ana central government aban kakraka no ene wo se wo jeje na nia oboa ya me di sankomo we na Kwame Akati wo ye governance expert nana otemenka apomoko de nyame adomira na so nyame ehu ye moba no pai enti ene no ye pese wadaro ma aboa ni esua de kakra ena no a finance minister kasa ye hu se otro light on property rate o cheze si aban na nkasa kra be fat no ho so ahwekwan yo be fa so a property rate no ye begegye na ye bisau se property rate no assembly for no na wo mo gege edi se sika di dwuma ana wo mo gege wi o mo de koma aban kakraka no me da se wadaro mo me for video so na menchia ebusuafo a ewo epoemantemo ene wiase nyina through internet na no pe wonum eti Ahenkan FM na nka se ye mai nyina ho official pass anse nyankopon ahwe so ma ebrane ye won kwane ho den wadaro mania ewo me se yeni kan hwe eto ho asem ka ewo man ni mu o hwe ye mra pon a dibu ye man na anything to constitution na ebeka se Ghana ni bia anase onipa bia wo Ghana man mu se wo se utwa eto na eto no ye na hodo bebrebe ye wo de wo ye adwuma na sebe bo so me so a emfa se o man twa wo ka etifi work sikam mana ko aban ho central government street I bega say tin at source when you won here and everyone so I know ye kokoto ye tonsu ye ton kanea ye to petrol ye to gas ye to dwane ye to mok nema ye ton ana se kodwa sokoto and so indirect aban no e wo to e wo mu a se be no se to etwa ana se to ade a ko aban botom e na o man mra na e de ye adwuma na so makwan ma asoya so e binom edito through government and I say in the name of the government. But couldn't yen patem amamu nkronkro umra abro because the Local Governance Act 2016 936. Now over sa property rate nehu sikasem na say to na no kwani e was center e call assemblies no e call facing straight and the central government free assemblies election no aba so oba abije. But ye ko woni say ye finance minister na no Europe for that tanka say mo so the trouble say ma assemblies no NGBU local government minister kwani di ka be kan
asa na eche no finance minister so be shemu kana eno na yensu hu ne se no kroni senka se na be ye nkronkro amamu assembly no ombenya fituo no mda bo ho bra no en se sa ban gi free o munse na mo kwa mo fa so mo de na enkoyie eno ntie hu ne se bia ban je free o munse mu de ya aka ban no nse o mu nkran na o mu ama o mu tumi sika no through digital and abefo abai no se bia nya do se bia so you betimi up machines and I say we be ka se sa enema na empema efidi enam wi ma e de twamfo ni di ama ebe capture information yeah was asase so na gina so tim dia levi agina so ahwe hu se nipa no wotwia ana wotwia e de digital da roma you betimi connect ama obenya alert e wo fu so afene so ye na alert ayre about fu so papa abranta na mame fi a utimo no e ho kai sei kutwa ma assembly na assembly no so nya access to alert a obenya ne say e bi about ya bon kai say wo de kabetwa first 3 months wa metwa ne ama warning note one twa na de ukoko na abo ma assembly no atimi age no disika because e hu ne say wo share sika amanfo ewo wo share dan enkofo sie uko new site ewo Ghana mamu ha wo hwe Kumasi new site wo nkran new site wo Eastern region new site wo Tamale new site adan enkofo esie no se no ho era se nkoma nye tumi aboye ho modern adigi sika ni menyi ni se nka ban na se nka aso no tibe hia wo nimpo ama nka mese de ho ka kwakoto aban so etimi ro na roma ye de nke be susu se tibe ya anka ban no makwan ma assembly na nkoso nyi ma de nemu kwa mo fa so mo die no na ke revise ni kakra. Okay na just say clearly no property rate ni de nka ekọ assemblies ni ho na omo nkasa ahwe mpuntu nyuma ebeboa no mo de aye nya aban no. Okay nti dia mo kire ne say say na tie na ebom sa aban no wa kwankire bi ode beboa amasika jeje na timi akọ na nimu de aye ne ombetimi de sa adwenkire na ba. Sa nti ka aban no makwa ma assemblies ni ntonko so jiji omusika nemu no omo a omu ma omu fa kompaso na omu tumi je notice ka go assembly no e beka se kwamfa so mo jiji no na ebia ajinja aban ma aban ade no ho kwa ko but ne kwamfa so de ensenka aban ekom. Okay onchache mu no da ho nti yempem nkora nimu bebre wadaroma ye de besi ha bibia ni ebesa ba be so much. Nana Kwame Akati ye governance expert ena ye ne kwatwetwe nkomo no Unisem Cement Ghana Limited enso so aba achem odan na Unisem Cement Ghana Limited ye na nsan bia befa bia ye no an nkrofo di si dan sanse eno ene de ish na obi bisa se obeden wanya bi because Unisem de enim se won kran Kumasi into ye dan ba achem odan kan wakoma to yem Samchi Enterprise atuto ahasuom akonkran akofa Unisem Cement Ghana ede no aba achem odan ene ne mpotamo ene nti se wutie me na ope Unisem Cement Ghana womo cement papa no a se sei eno na aba be the ish of the moment obia ka ho asem no a Samchi Enterprise ena me kanfo e de ama on Samchi Enterprise e wa achem odan ha ya me kwa homa no so akodi nkomo me ba be chiro na chiri kwan na afi di aka nyina di akeka ho e di ama on ye ne yewura oye counselor ye ba no education so a oye educationist wabene Daniel Fin eko akotwetwe enkomo yewura wote ye nka anka na fam so ni mpomboko ya me ekwa kakranka waso nyame adom ye nso ye ho ye papa na recently ni ehun se aban kire adwene bi se esi akra no acheche form kira de osuapon ahoduo mu no obehwe no wayi omu nyina de free payroll so na fe ye de omo ama universities no na universities na nkasa internally generated funds omo de tuo omo ka we no ensusu ye papa mabenda na minchia etefo nyina na obviously no it cannot be discussed in isolation. Yabakaya about 2-3 months ago, lecturers in Ghana went on strike. Strike no more, one of the major issues, if not the only issue. And it got to a point where government was saying, say, Onisika or they were also arguing that
they needed money. It is a bit obvious. This is though me a buy me, so I don't know the reason it's your day yes idea, but I can tell, or anyone can tell, say this is one of the nice ways of taking public university costs, off the shoulder of government. I believe that we do know a year, never been so a year. Young Shannon Fana a year no. Edin kind a buy no home back in high and a crack. From what the government is saying, he's likely say Afidiano Obeiska bulk back home at the Ama University in every month he's going to pay them no. He will only say that they are University of Ghana Yamo 1 billion away Yamo. So he can really budget with this new arrangement. Because in the year, the people who are universities, offer new lecturers, offer and so many things. But anytime they then they push it to government to pay the person. Into one year, government, UCC for the list, these are the new people we have recruited. They go for the list, budget now you're unstable. But almost fixed capital per year, then he knows that as he normally gone for 50,000 cities, they should use it for the whole year. Next year, I will give them another bulk. So that is for the bit of a positive side from the perspective of governance. So Abino now can budget properly and do what he must do with money. Now, with a bit of a negative part, tertiary education because if you never be said directly, school no ed with school fees. First, I buy a school no bra financially. And I get the school fees in the Yadama by Yama, I buy percentage, a huge percentage. But since you never be said, Open lecture school fees in a maintenance or schooling or school fees in new faculty and a new infrastructure or schooling a school fees in any project to be a school fees and that man universities at the school fees to be able to financially gather the models to undertake projects. A year more. The year they go school, year parents are over the year school fees, and a year break. So you might think that policy to the universities, but by the time you realize, and my Africa down to we the public, because that would mean the Medano last year in Camino 500 cities over to the school. This year there's an extra 10 cities. Now the man. If you ever say okay, there was shock at the end of my main cost for many money. We are driver and into transportation firm. Now, into me, and fancy as increment in our school fees. By the time I realized the entire nation would have had a fair share of the hash. So that is that for the new policy that is coming. From your point of view as educationist, a bit to me, a step in right direction. And Ghana, baby, baby, I was a government washing their hands off from the universities. Sincerely, I believe that Yansha don't do level in terms of financial, may kind of from the angle of students over the school fees. The mission from the angle of students are what represent the general public. Say universities, public and Nobia, Echunukodino. The two school book let's say we are pricing out the poor in the society. Then we'll still come back to the gap between the rich and the poor. Only the rich can go to university and the poor
will stay out. Then the logic behind the free SHS, I emphasize defeated. You see, policies are such that one policy should feed into the other nicely. Policy back now another policy ever say the initial policy now free SHS and the logic and say it will help the poor to have access to SHS. 1. 2. They increase the number of enrollment in secondary school. Now, naturally, say increment in the number of SHS students, it will be proportional to the number of tertiary. So, in the number now we see SHS, no. School we need that some bad tertiary. What about the tertiary war? No. Now school fees made by the year the separation factor. Let's just say, on one version, you have introduced a policy and produce a lot of SHS leaders. But you have also introduced a policy and reduce the number of intakes at the tertiary. We are going to have a lot of people in the SHS university gap. And that, for me, I don't think it is positive signal because a baby this a nipa no was so about the ejuma so e sheda ni ho who the university ni be mu anka normally nipa no we SHS no only 1 or 2 years do fee pay then quickly goes to university the subject of unemployment and sheda ni SHS level no sa but the say ni na the man gap na be shimu ho sa no a se nipa ni we school on yes can fan transfer kwa tertiary na se nipa ni ba be hwe so now the crop of SHS leaders and they will add up to the universities for already so policies, I think we should think through policies very well because policies are supposed to be very interconnected. They are not so independent. I may take one policy they have to take it back also they won't have any effect on each other. No. Well thought through intelligent policies always interact with themselves. And so if you are taking a policy, you look at what you have already decided on, the policy that is already in the system, and you design another one that would be dependent on the already existing one. But since I mean, with a free SHS, this new policy, I don't think will help the free SHS, the logic behind the free SHS concept. Okay. Anyway, see ya dasi bebre wo point no nso mu da ho bibie ni e besa ba na wadaroma ya ba ba ginchiremu anopa ya dasi. Yo, ya so dasi. Enti yane counselor osan educationist Daniel Fin na yene no ekọ twetwe enkomo no na abusua na migusu America Samche Enterprise ho asem dia kire se omakofa Unisem Cement Ghana Limited womo cement na omo ye ni bi dia ba achim odan ne mpotemu a Amantra Wache Junction new story building ayaba bi si any Dukes filling station din hwe animu no ho no mo na obi hunu Samche Enterprise ewo na yewo expect womo abene omo be kire wo cement ni fireway ebe ye kama ama edan na wokusi abewu se ampa makoba bia koto cement ama yasan ma me akwankyere ama aboa me papa pa oye mason na se udi obi ba no beto cement bags no be se aduonum 50 ene akire a ya wa chede kama bia ya de ebe mount ya no wa chene nso e de ama me ye telephone ni 0243 583190 0243 583190 eno number be fresh Samche Enterprise de wan kone ho na wo ko ba bi fufuro bia na yekobu fa so a eye ma beka ho asem nkire yen because ye ka ne ye no e kire wo ena wentie 43 minutes after 9 a.m. baby ya duro no ye ba mo nso mo ho na mo nso mo de mo de e di atoa so issues I abrobro so ne doso ene aka nsem bebere no a ebra so won se so do de ba oman chichire ejina wo ene me eso nti ye ma opani ne nkasa opani ni kasa wi a numbers ye di bedi dwumanie
0201 944 485 and 0554 820 910. Number C and Yadi Baby Dijuma. Opening Yentio. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Enti Nyankopɔ ya adoma wɔkyena ɛna Ghana Black Stars ɔmo ɛne the Super Eagles of Nigeria ɛde wɔn second leg no ɛde hyehyɛ so ɛwɔ Abuja. Enti ɛno so ya no ahyɛ ne nso ɛde ama me. Yɛ de da so agyina de agyina. Ɛmfa ho ne Ghana Black Stars ball ɔmo bɔ no a still I de da so agyina baby agyina. Asu. Me ba to di ni baby aka say free. MP. Nyame adom yɛn ho yɛ na nso Ano pe wa kan san bebre nyame nhyira nipa de obayi ase ele bia nka se Nyankopɔn se ne me de asanso aka wo ma me no papa de ye o me se wa ya de o se o ka bibi ti se o se Mahama ka sendi e ma ku fa do afa ana me kwa ye de nyame ase ade ampedo o wan san fa ne se petrol no ada for petrol ne dia obo e se me hu me ka na me ma atimi nti amaka na me ntri fa nko sifie bi me pa kisi kwa ho because ano ade ma chime nya so se me ko jinso na me nyu ka na me ma atimi because petrol me ntimi nte ano dia me trel obo ma wanu nko ho bi because me nu se o de onya ka ebefa for to mame na udi ho adwuma me so me bo aba so yate amen nyame onhyira won so papa nyame nhyira won so nti nyame ya adom nso a ɔkyena asufo ye sanke yɛbɛkɔ Nigeria na nka yɛdi kan akɔ donation wɔ hɔ but ɔmo si yenya abotre donation ɔmo ba ha yɛ ma wɔn no ebi da so wɔ ha ɔmo gu so a ɔmo di nti nyame ya adom a wɔkyena no ɔmo bɛdi di aka no di aka ho me na wɔka sɛ Ghana Black Stars nso ɔmo de ɔmani akyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Nigeria Abuja ɛna wɔn ɛkɔ ɔmo kɔbɔ ball ɛwɔ park papa so ɛnyɛ ɔmo deɛ no ɛde mmaa ɛne nkonti mmaa egyina ɔmo so mo siesie yɛ no ɔmo deɛ ɔmo kɔ akɔbɔ ball ɛwɔ park papa so 0201944485 ɛna 0554820910 mpatsɔ ɔfrɛ wo maame te na boa tea no pɛ ma wo good morning me gidi sɛ wo ho yɛ te na boa ten yɛbɛba ɛnɛ ɛden yɛ wɔ sɛ me ba wo hɔ no mo ɛna belated birthday happy belated birthday enko emfa ma Paul adomo kyere enra na ɛyɛ wo birthday yɛ ma belated birthday me ba cho dini obi akase free afɛni fɛmi nas na ahye te wo nka kye boba contribute ya oh okay enti we aboba no pe nyame nka mo ho ne adwuma mo yiwa emekọ ye papa kosi akwade no so na ubisa sɛ adan ono na election oboba no kwasem pa sɛ MPs no omo ene wewu asɛ nyama no ma no ekoso adan ti na meka sa senkanyo mo na wewu man ka ye betro din ya general election MP adan nka yusu pepper spray uyusu etuo uyusu body shocker sɛ yɛmfanye sen adan ti nipa no sɛ onima fa na she oboba metie wa daroma allegations ya wuye wo ho adansidi a wo kyena bi ye to nsafra wa betimi a kyerɛ oboba eye clear mi bisa because memeti ha yi mi nim ne a wo kan ho hwe oboba mi nim nyina enti o kyena bi ye frɛ wa anka na fam de ye hu nim wa daroma oboba mi ni atro thank you so edi ato nyame nim da yenti we na meka ene yenti o enti yempis no na ewurawura mu ama sɛnyo me yaba efise we wo mafa na ahye wo mafa oboba ni mafa enti adenti ne yema no nyesa oboba tourist ni na obo NPP fo aba so sɛ police station elections so omo ye no be 50 asan di pen omo nye enti omo yade oboba enti sa wo bisa sɛ asani man so akroso ye election ibi asani ekita 13 police stations ahen asani omo ye election
adentia say bi akọfa form so a nya ko di independent achi me bi so for me na afian people ko election wo ha na e say bi be to dwa say for me na for eto abama independent ko ya abato election wo ha na so ko election wo ha papa na kata o win independent no ko na mo di na sisan wo wo ba iti de onya me bi o sian na bebo hwe obi be ka bi refa se bi ntwa no na aboabo a wo ya dwuma yi 1992 papa bi do NPP ama o di NPP achi ko yam last national rally e wo Accra oboba wo ba no mo ba ya bedu aboabo twam ko da odan ana kan ko nya accident papa ni wuye it is officers ha papa yi a wo wu NPP dim se ne baby se wo nya kuma se ni papa wo party mu ntimi do party na ma se mi di party na chi na se nei wo be ya MP aka se papa ne ba no ni ma fanti mi ma ni din memu a wo bi se papa ne ba wo so la ho ma che ma wo so ana ento baba NPP ye no fe na me dia kosu ni na obi sa evidence se mpanifo fa mi gya ha me de so bonu mi na do bana na do dan kwa akufu ado adentia e wo mzo ye Ghana mampani but hu fia hu free mu a wo koye sa Ghana mampani no na sie oyie ni kosu ni na do nka he e no so di na ni fe wow ento baba me si NPP opposition no mo di ye ko na mo ye nya botre minian mo munya botre na kofa ho bi e de kosu nya na free national ye tie free national say ye beto aba the whole Ghana ye to aba presidential ni for be 12 for 15 standing NPP ko ya call election my presidential candidate ni for 70 standing pen identity ye beto aba police station bi a say as a national youth organizer all the three forms never three now they buy and all the one to am say all the executives ni there or untouchable ntie fa ba command two na karon se menas me fa bi Obuoba wo kofa na so dia nka koso wo kofa na ka se forms na san on konto kwa na okay yeah that's it nya say nti sa na be sie nti mamu memu omo ko omo di ko yati yenso yeda wase papa okay nti eno so ho asem edin eno so ho asem eno no ofra wo Lucy Opokuya you say 21st no na your birthday but unfortunately amedru ahantem nti happy belated birthday and confirm of Lucy Opokuya onana any mami Pokuya nti anope mami Pokuya me gina we so na won so mama wache me gidi se boko okay unsu betumi aba 0201944485 and 0554820910 obemu ana yede eye wonso so atum na ne wo ka kire tiefo na tiefo etio mame fa messages emfa entwaso we say your friend Nat or the free udome na odi aba osinyame yadoma wo chena match ne de eye breakthrough edema Ghana Black Stars wa wasa so wentimi ambiriki true on e ba to di ni be ka say free me pa so ye femi kwe champion Kwekwe champion wadaro ma mobile phone say wow de ade ne kasegumu man why me pacho you mpacho yintio me pacho property rate no me pacho me pese me tim me ho asese sisi anana omo ngigidiem ana asese because me say my chance friends omo de me bill bebre me nanka the woman will not be chia by this in no me sanka me bill me bisa o mo se menchen abai na master wo ka se sense central government say o mo nchen nti me pese yu se yen chance say abai ni de we be ba na se ye mo de dada no so abre no ye ma me tia ba me nyi ni se maka se abai ni so o mo ntwen yo me nka sa ni America ne se aban e de nhyehyɛ foforo bi di aba o mo hwɛ animu se o mo ankasa e na ye gigi sika na ye de be koma wo mo nti still like assemblies no na jeje why me ba cho assembly be na wo me ba cho no bring central minister assembly me assure na so opani yi o mo friend say o mo ya ni o mo di nkomo e wa assembly ho yi o mo kire se o ma cheche kra dada nti wudi enya nduru ho a wadaroma ne dia de mai any wakan so migidi so omati ombetu ho anamo why me da se bebre all right nti eno so ho asem eno no udin ni ba bia won so kasa free
Mekase free Achimoda Utam Bedman Pacholiwa radio set ni entwentwen komo. Okay. Mpacha yao. Yentio. Yo. Anapedie mami inshirawo. Inshirawo no mami nyina. Eni go dahin kan. Masem de ba ko pe. On se ya no asem no kro ha omo maye nka. On se sisi ambude start eba ekọ MP so. But me say nyame say ma boni bi ensum na emum ye ne be kan say Achimodanfo obi anfo we enfantu no ho. If you say the MPP for ye no dan ehu pa. Nti ye bom pa ye say 2024 no. Wow kokomuti on pepa ahun o de pepa ahun ye. Na bomo dia na timaba no kama fe tia wo mo. Ise ise udu ba bia be hwe mass station ya. Omo pamage su no nka wo de ku bi no mehwe. Ise ta no news eketwa. So you I ya time. Enso so le na mo na ha so ya time. Mata woni nyame adwuma wa. Ye da se bebre. Okay, ntimpa chonso betumi abambi na ode wadwenkyere ne de aba na fe yaye. Na ya sore so akoye baabi ene ya dwoda. Dwoda so de ya ne mpeni gidigidi sa. Epese koboko. Ne di hunu na wotwe ne so yie. Ai. Enti eya na wahye ne so anopa ma menchia Christ Apostolic Church International Family Worship Center members ni nyina me pato din baby akase free. Hello. Wada Roma din baby akase free o. Me pato ya kwa me Kingsford me kase free isem pato yentio. Me pato wo ase national cake aye tiche ewo Brim Central no. Ye na yegu insu nature especially isem yeboa ne labi krom no o ma twan agya in a sense say o hwe ho no ma odan puntu nyuma ekoso ye si stores ye ya akwan but ekwan makopa elinki oda isem ni gya ne ade nyina ye gya nyina to enti ye besre se empanifo no ne asi brebi no ye mpese ebi besan asi bio because o hwe 2020 election na ye koto e na labi krom for because of one or two things omo your imagine say aba no mo nto in the sense say aban bi aba wo nya hwe ana say yenye MPP aban no isan so da de yenim say ye MPP for bibi aba ye nya bi enti e best resemble for etie ya omo se che national cake na yes rom yes I won craft no omo ma ebi enkan. Okay, yedase bebre Joshua Ope is a brother, a friend and everything, aspiring to become the General Secretary for the National Union of Ghana Students, NUCS. Charlie, I wish you well. If I told you, maybe I can say free. What are Roma into you? I'm only a Juma. I'm what I said is our me few program to me also be to me. I if I can create the other year, I so no can. And yet, I no credit you. I mean, I was one. Papa, me mammy, oh, me a man, you me to Abba, but the car to Abba man. Now, Subai do MPP for my and me traffic drink my ramen, but I'm telling you for no moon. Obuama the post be a woman, just a while, water for my head, the mouth, and now. I am not a person who can do so. Sabi, never found to move my mini as NDC at bar. You won't go to cook ready at you, Yajumayo. Yaman, you be. But MPP ni power in the number of your position to create over the moon long wood now. What idea comes like more than Papa Nanka, Papa, for the Barnum. Sabi said you mean you make a bush and you have a bit of one more day, so. And I'm quite about to be the idea. So maybe you would a moment ready. Papa come over laptop now will be the 3 million, or will be free in the end. Obi and Yabi, which is any pan one now, or more present over Quadmana. And that the other cool way to a new emulation and the answer forward. And it's just to manage to ask a man, a bit what happened, Papa. I'm not going to go to my and tell you. We are one of us, and she doesn't feel a train will be a school, no my why are they? But to bet me, I said, I was in the pavilion, one only to come out. Woman is a get pet. Book a can and open to all you may be an afford. Sabi as I said, Papa, you one can do this. That is the room of the Benny Wakaton. The room was open moon eyes and not to a baba, come to a baba. That be no really different. Well, to a band to a company at the book. And the Diakos was more than I don't forget the idea, and the minister down and the two Jima.
MPP one them one uncle. Me catch you plain because delegate in your schedule we are one makadina mu yumura mo. Okay. Nyame enka won so ho papa ye da se bebre. Enti madaro ma yetimi for frefo bi abiem. Enti me for frefo bi abiem. Once again, congratulations to you and I wish you well. Joshua Ope, very young guy, aspiring to become the Nooks General Secretary. Charlie, so higher. Away free. If I told and I am far free for be me producer said me for last one. We didn't know about yourself. Mami. Ayo, eja omono asamwa. Yo, where the eja we my any uncle. Asam na mede to wanu. Ganfo ye kasa. Oh, there be ene eja omuna samwa number no ye bribi wo ho. Charlie, yenti si mu e wo gbe che ke. So on behalf of the team, we just want to say thank you so much for making time with us. Yeah, that's Sibibri. So what kind of a free Jumedi Ashasi? Yeah, they quit here. Udi Ainkan Kwame Yaboa, executive producer, Adrian Pahini Kofi Mengsan, lead producer, assistant. The assistant in Kobe K. And I hear about Michael Diako social media. Me offer me Obuoba Ofori Amanfo. Nyankopo ya adoma echene bese na hia. Me pa cho ne ekoyi no maboya ba so de ankoyi. Aya na watwen adwen si so te ase nipa na efum nipa na de che. Shong husi. Shong husi ni sibe mu a. Utimi nyini che. Good morning. Efia. Ampofua. Obuoba. Apombo ko de. Yame adu. Radiase pa. Se bibi ahye yi. Oh yeah, fellow Ghanaians so ho. See yes no Christmas na ya chinchina etwan. Nti yenya ye fa ne chinchina etwan no. Ase papa yi ya ma ye ni mukura egu ase bisa no. Mo efia ha ya oni papa yensia. E chinchina etwan. Ase papa ni ye egu adwuma. But still I mu bi dey. Mo ba she. Asase abai. The likes of me, Adrian Pa. AJ there be AJ on time show sir there be AJ na Brandon and a young sangs one no a young sangs you buy papa Marie was so okay send me ana send me aba GM na na do akuno you say for 24/7 abusia anapano ndu abapa won sema mienu kasiabotel ana mede be nsema odro na obete ewe ye kasiabo odro mo niti headlines ana mede ba no medi ade afia ampofowa natie His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo nsema hodro a wakaye no na kasa ho etoso ade onu wotwe mu nsema hodro beba ye kasiabo ni mu de wabie land and sea borders nyina ye wobetete sanso bebbo mu ama obiem na ya kirekirem na Gama mpani da John Dramani Mahama nso ade atojo chese NDC fo si aba no gidie pa wo atemuafo mu pa de ade bi omu ni gidie kura Supreme Court kura de omu ni gidie ho ano nso okwa brochire okeke kansem bebre emu nchiremu ene nsema hodro de ba ye no point ye de beba e ma wonso waje mu nchiremu oswafo be de akira wo hwe transport nsem so de atodwa wo che se enche bia
omo de tabno beto petrol and diesel cars so de enti a wakasa no yakase bomu obeti emu nchiremu Chamber of Bulk Oil Distributors fonso esi yenhwe ni mu ahwe be epoboso me de di kan e wa afie mu a one shot 15% 15 pesos yes yate afrifi wo boaso no omo be hwe no mate 1 cedi afri so enti no omo se yenhwe ni 1st April enti emu nchiremu nso ye de beba majority leader onimonya for say chairman sabonsu so de atojo chese say corruption ya amne enti e wose aban no hwe no odi susudua bi ba na ye de monitor ye de hwe nkofo wonom ede wo ho kofore for corruption mo sense corruption ya hini e wo Ghana ha say PRO the Ministry of Education one also be school placement ho nsam aba ayedeja waba chire mu ensama hodro self placement hodro so ho ti wa wanya school nkyere se wabon nkyere se wo selfata ti self placement ho wa chire mu papa ye asukọ no wadom asukọ papa no nti onso no yebema wate mu nkyere mu ankasa ewo ye kase ba hodro mu prem to bre ene enume no nsiade mu sanso na dokita ni bi atumabunu fo se tramadol ya do sundodo Ghana ha say tia wose ya hwe ye titru ene emabunu no na Ghana ha say no ho ya yese nyaatwom kakra eba na abortion ho asem obi ampese obete o radio so abortion na abortion de ani kwa asem ka o radio so abusua abortion na mo pese mbate ebinum pese mbete e wo radio so no mesisese system na sesa adane enti se first na akwada ya wonu abecha chansa na nani atere na wo akwada to wo se nge na nani na te kawe ewiase asesa enti abortion ho asem na ebi mu pese mbete wo masom no tie yesi enfie na ntemo Ghana nkwa abortion ya record we kra ya de ya record omo afamu awuo kra omo de ahaba mane ho abibidura ye kra omo awuo no yenim we de ya Ghana Health Service we kra ye World Health and I record Ghana nkwa 266,000 4 years in term abusuanti yane achema boabo hema bekasa ni yane apomudi adwumayefo ni bi nso atwetwe ho enkomo na nanu adaka wadwen kase bom ya beka kiro se ukopiemu ewo Achiase district ni mu a electric pole bi asai ema ehu asia no ahyase ehu pro sesi ya kase ECG fo akwakoye na ye fe papa nti ye befre ya mane boni no di emu nkyeremu aba ye papa ye beka enya papa nso a ye beka enu nti abusua kase ya bota wensama hodro wo betete ebi ena mayi ani di akere wo ni ti headlines ediama wo no enti 12 pm and 6 pm ya na watna se agye adwa na watie kase bonu bi midin ede afia ampofowa Medase kwabna kosti ojinedwa